musidɓe heƴƴoɗe radio fouta dialo international radio fouta.info heɗitoɗen RFDI 24 heures sur 24. assalamu aleykum musidɓe siɓɓe yiɓɓe wonɓe heeɗade radio fouta dialo international kala ka hikorɗon ko aduna ɓawomi yettude allah min juula e nelade makko mouhammad sallllahu alayhi wa sallam min hiiro kala ka musidal hikkori e ɗe coŋe joyi ɗi wandan ɗon hoorema kañum hondi aduna o toro allah e ɗe ñalade teddude taweɗe ɗe ɗo yo allah o newnan kala nawnuɗo dikkina mo mayɓe ɓen o yaafo o yarlo wonduɓe cellal ngal kañ kadi allah o ɓeydana ɓe mo ɓe ko faala yo allah o newnan ɗum si tawi koko moƴƴani tema julɓe ɓen fof min anditi noon haɗa yewti nder émission meɗe wiyeteɗo ɗowdi musidal ɗumi kala ka musidɗo hikkori ka aduna wondude jallu lamin ne jallu man daw talata wo talata ka www.radiofouta.info jallu mamadou lamin assalamu aleykum. aleykum salam jallo man daw a jarama tanala toon hiire jaam yettude allah nam ko tolima ka radio fouta dialo international a jarama man daw haray en salmine musidɓe siɓɓe yiɓɓe heɗitiɓe radio fouta dialo international fewdo o sayi ka www.radiofouta.info e sengo duniya haray sengo états-unis hiɓe heɗiti RFDI ka téléphone ji maɓɓe en salmineɓe wiyenɓe bisimilla maɓɓe ko tooli e nder o émission men ɗowdi musidal haray en weltanto musidɓe heɗitiɓe e nder aduna on fof no ɓe wawi wonirde hiɗen wiyaɓe bisimilla maɓɓe ko tooli e nder o émission men ɗowdi musidal hande noon haray hiɗen mari hoɓɓe tedduɓe kuumaluɓe e nder kuumaluɓe Fouta Dialo hoɓɓe tedduɓe hande hiɗen mari ko nooti en e nder o émission men ɗowdi musidal haray hiɓe maake oustage Abdallah Ba Mombeya Dalaba haray ko kamɓe woni hande ko nooti noddadu radio Fouta Dialo international immorde o émission wiyeteɗo ɗowdi musidal en direct de Luanda waɗa wo talata kala si waktu noga yoni e nder Fouta Dialo 21h à Luanda haray en wiyayɓe assalamu aleykum. allo assalamu aleykum cheikh Abdallah allo ceerno Abdallah ɓeɗe ganditini haray ko ɓe wiyete cheikh Abdallah Mombeya ɓe nana toon ɓen kala awta haray noon buynaniɓe yaaliɓe maɗum hara fawaliɓe hito donc no haray hinoɓe ɗo ko kamɓe wonno kañ kadi ko waɗi face à face on kamɓe Sanusi fi o chrétien jo donc busno andi fi mabɓe haray noon kamɓe waɗanin kadi Fouta hanki e Fouta hande joni haray ɗen ina cheikh Abdallah assalamu aleykum awa tanala toon ɓe guranoy jaam nam sanamen inna ko tooli mon ka radio Fouta Dialo international ɗo aywa tawiga datinen no noddite noddango mi sanni on nam mi sanni radio Fouta Dialo international e dendagal heɗitotoɓe yewtereji feƴƴinteɓe makko nam cheikh Abdallah haray hande iɗon e ndi leydi wiyetendi Angola jama on weltori e sena moɗon on ɗo hari buy kañ kadi rewiɗo alhamdulillah hande ko onon fewnditi fewndo ɗo on ni e nder ndi leydi ɗo on waɗi bayanaji buyɗi jama on weltori kono min faala andude taw ko hombo woni Abdallah Mombeya. alhamdulillah en toriki allah jama o weltike yo allah weltano kala weltiɗo tawi ko fi allah weltori haɗay waɗi ko fof min jarnayi panel on mana makko baɓe yomɗen yuɓɓidirande humpodiral ngal ka radio meɗen Fouta Dialo international kala ka radio wona heɗorede adnalla on ha hewti Luanda Angola ɗo ha hewti ka meɗen Guinée Conakry an ka nder cuuɗi meɗen ka nder koole meɗen Fouta Dialo aɗa dendagal heɗitiɓe e yiiɗuɓe welto to radio Fouta Dialo international hareno weltona amin faytini ɗum ko Abdoullahi Ba woni inde nden ene ko lolliri ko oustage Abdallah hande nden koye hoɗono wiye Afia misiide Afia e nder misiide mawde wiyetende nde Mombeya hakkunde koɗoli ka wiyete Gali aray ko ɗo woni jibinande nde aray fewndo ɗo ko terale noon woni cuɗal ngal ko toon min jangi
arabe on e anglais on fuɗɗorde ɓen koye juuɗe mawɓe ɓen hara université janno mo mbiyal jonge muɗum ka lemangoye baabe ngan aray ko ɗon woni université janno on ka lemangoye ma lemude mo baabe ngan ni kamɓe woni karamo ko an ara noon ɓe maketeno ceerno Samba ceerno Mouhammad Samba haray ɓe fatinoke Allah ino ɓe yaafo allahumma amin ɓawo ɗum haray mi yehi ka école ansarul islam Fadou ko Sierra Leone ɗon min continue ha kangal to waɗa ɗon min seeɗi min yaari ka école English anglais on école no wiye Christ King College on ɗon ko institut mana ko duɗal annasarankoɓe ko ɗon woni komi janggi bible seeɗa e tarika Allah on seeɗa aray ɓaawo ɗum mi arti lagine mi janggi e juuɗe karamokoɓe duɗal mawnugal no wiye Nasrul Islami haray woɓɓe karamokoɓe ɓen hino wuuri e duɗal mawngal ko kadi no wiye Badruddin al Islami karamokoɓe ɓe keeɓali no maaki Alaji Alpha Ahmadou Bari ɓen noon no wuuri ɓe Conakry toon ɗo simantiri ɓe Nasrul Islam ɓen haray ɓen noon fatiki Alaji Mouhammad Alpha Diallo ɓen noon ko ɓe sitaji Bobodara haray ko wano noon ha hande meɗen fewrude e juuɗe karamokoɓe janduɓe ɓen wano Alaji Aboubacar Diare Diallo e docteur Mouhamadou Wuri Bari e docteur Ibrahima Diallo docteur wonɗo Freetown hafisahumullah e Allah reeduɓe aray inchallahu taala miɗo weltor radio Fouta Diallo ko sukaɓe meɗen ka majlisu taawun wonɓe Angola ɗo Luanda ɗo ko capital Angola ɗo woni ko waddi hito e meɗen wonti en juuro karamokoɓe leydi ndin juuro leydi ndin juuro julɓeɓe juuro radio Fouta on ko kamɓe ɓen sukaɓe ɓe ɗuuɗi en wawata littude ɗo ngeli buy e maɓɓe wano Mouhammad Tahirou Niane e Mouhammadou Fadilou e oustaz Mouhamadou Boyi e Savané e wowɓe wanoɓe ngala littude fof ɓe linta kawta titi e fof e maɓɓe ɓe fotaka ɓerɗe haray ɓe waɗi sabu hewtuɗen ɗo hande waɗi lewru e ñandal ɓen Angola ɗo hiɓe jindiɓe ɓe juɗɗitaje immorde e yamirore e newodiral e karamokoɓe mawɓe ɓen karamokoɓe majlisu taawuno ɓe wonno e hoore dow muɗum oustaz Mouhammad Saliou Leyluma Diallo ɓe juurinoɓe Amérique e Dubai lewru feƴƴudu ɗon tewdo ɗo oustaz Aboubacar Ba Domol Touma aray no ardingal ɗon dental aray ko e oustaz Ahmadou Diallo kippuɓe da'wa e secrétaire on Cheikh Ahmad Sow e yaltuɓe Jami Islamia ɓe miñiraɓe oustaz Mouhammad Alhafiz Sow jogiiɓe radio Bonheur on Conakry aray ko sifa wano e ɓeɗo fof e bokko baɓe wawɓe waɗe ɗo e wernuɓe ɓen Alaji Ismaila Miki Ba suka meɗen aray ko yiiladuru ɓeɗo e karamokoɓe buy ɓe wona ɓeɗo kadi Allah waɗi sabu ɓe jiiɗude nder luwadda ɗo e yettingol diina kan e handintingol yimɓe ɓen si lasli men on iwdi ndin no wiye Fouta Diallo aray inchallah no gata yontere nde arayde ɗo en hokki e province ka dow wuri ga ko wiyete Malange e ɗumayi Allahu subhanahu wa ta'ala en arti haray no gata yaadu nde wonira Afrique du Sud ma wonira inchallahu yaarugol Brazzaville Kinshasa ɓaawo ɗum Togo no gata Nigeria inchallahu Sénégal e yimɓe ɓen Conakry ɓe wuri pelli inchallah eɗen wondi anne kadi juuragol ɓiɓɓe meɗen ɓen ka leydi Mozambique haray juuroyoɓe ɗo ɓiɓɓe meɗen inchallahu Nampula e Maputo inchallahu taala tawi Allah subhanahu wa ta'ala o newni cellal ngal heɗike e ɗum e feere mum ɓen inchallahu ok inchallah haray kadi kala faala ko ɗo humpitade fiiɗum ɗum haray min anditi noon haray radio Fouta Diallo international wonde Cheikh Abdallah kala kaɓe seenori inchallah ɗowtay ɓe haray andina on wondema haray ko ɗum ɗo woni dowle radio Fouta Diallo international joni Cheikh Abdallah fi wata men naatoy e question ji ɗi woɓɓe goo landoy to en yewti fi tarika Fouta Diallo joni haray men faala accude jama on wawa heɗanade e nde yewtere nde waɗɗon ɗe balɗe ɗo ka radio Fouta Diallo international ɗo haray untuma e nder ɗum ɗon décortique on kala kañ kadi marɗo haray untuma landal no yo tora yo accu ha premiére questionnaire o lanna si on tigui waɗa landal
tawa ɓe gayni yewtere maɓɓe ne après ɓe jaabo kala ko on tigui humpa e terrain sengo Fouta Diallo e fi fulɓe ɓen kala kaɓe hikkori ka aduna donc ara Cheikh Abdallah meɗen wawi inde watton kuppu yiɗon wawi jogitade ko jogitiɗon ɗon yehen haray e ko yewtere nde waɗan ɗon en ɗeɗo balɗe ɗe inchallah. Oui man daw haray kono woniri andintinen kadi auditeur ɓe auditrice ɓe radio Fouta Diallo international première question mon ɗo si lanni ɓe waway noddude gay Skype adresse on ko RFDI point Fouta ɓe wawa noddude si ɓe faala yewtitude oustaz Abdallah haray ɗum no newi ka RFDI ɗo. RFDI 24 heures sur 24. musidɓe heƴƴoɗe radio Fouta Diallo international radio Fouta point info heɗitoɗen RFDI 24 heures sur 24. RFDI 24 heures sur 24. Écoutez la radio Fouta Diallo international 24 heures sur 24 partout dans le monde sur www.radiofouta.info. assalamu aleykum musidɓe siɓɓe yiɓɓe ara min salminimo be inde muɗum yettere muɗum e inde radio Fouta Diallo international doñi Luanda Angola. haray noon ɓawmi yettude Allah min juulanaɗo makko Muhammad sallllahu alayhi wa sallam haray yiɗen tolna kañ kadi ɓe musidɓe meɗen makketeɓe haray Cheikh Abdallah e haray jibinande mabɓe ko Dala Ba ɓe maken inde mabɓe nden tigui tigui ko Abdallah Ba mais ɓe noddire oustaz Abdallah Mombeya haray ɗum kañ kadi ɓe waɗi haray jande mabɓe ne hakkude Sierra Leone e Conakry donc haray fi ka raɓɓinɗingol ko ɗo wonɗen arde joni haray si feƴƴi ɗum ɗon ka terrain sengol lande haray ɗe mari ɗon wona Cheikh Oumar kamɓe haray halfinne fi lande ɗen si aroyi kañ kadi fi timmintingol ko ɓeytangol seeɗa coɓɓiɗin seeɗa e fi ka wallitagol en kañ kadi famingol e yewtere nden haray no halfina Elhadji Mamadou Saliou Leluma kañum e Elhadji Mamadou Saliou Niane donc haray min tolni on fop e inde radio Fouta Diallo international min andi noon haray hande yewtere meɗen nden no yowiti e inde Fouta hanki e Fouta hande haray meɗen inno on fop haray ko tolimo ɗon haray min accida on e cheikh on ɓe waɗa yewtere nde assalamu aleykum haray joni haray kañ kadi acci yaafo ɗon ne woɗɗo waɗanoɓe en ɗo Qur'an jangganoɓe en ɗo ɓe make Mamadou Ramadan haray ko ɓen ɗo wonɗe jonde taw konngol ngol haray cheikh ko teddugal mon ko tolimo ɗon ga bismillah. RFDI 24 heures sur 24. 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 الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حميم عين سين قاف كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم له ما في السماوات وما في الأرض وهو العلي الحزيم وهو العلي العظيم تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض ألا إن الله هو الغفور الرحيم. RFDI 24 heures sur 24. RFDI 24 heures sur 24. sadakallahu mawlana lazim joni haray den jonna ɗo haray Cheikh Oumar Bari ɓe waɗana lande ɗen inchallah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Haray won hollirɗen ni jama giɗen mari yewtere hande ko yewtantande ko oustaz Abdallah haray non nden yewtere no yowiti e Fouta hanki e Fouta hande haray iɗen lando oustaz Abdallah yoɓe yewti en seeɗa fi fulɓe ɓen e aduna on. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي من علينا بالإسلام نحمده ونستعينه ونستغفر ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا
فمن يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أما بعد، أيها المستمعون الكرام، أحييكم بتحية الإسلام قائلا لكم السلام عليكم ورحمة الله. haray ɓawde jannuɗen allahu subhanahu wa ta'ala neminirɗen oɗo islam e oɗo tarika welɗo, tarika hittuɗo himmuɗo, tarika islamu yankojo gila ka arande mawɓe meɗen ɓe yetta allah duwano nelaɗo on muhammadin sallllahu alayhi wa sallam. haray si feƴƴi ɗon mi jarna on onon heɗitiɓe e wattanɓe fondo e ndeɗo yewtere e yuɓɓidiranɓe e ndeɗo jonde ka sukaɓe e ka talibaɓe e ka mokobaɓe e nguɗo pulaku e ndiɗo leydi Angola ka tintingol ka capital Luanda ɗo. haɗa min jarni on jarore hertinde, jarore nde min tori allahu subhanahu wa ta'ala yo o yarloro en, o weltorana on nde moƴƴere ɗo, o nadira en sabu ɗum ɗo aljanna. aray si feƴƴi ɗon artugol e landal ngal yewtugol fi fulɓe ɓen e aduna on ko yewtugol fi hunde mawnude, sabu ko yewtugol fi leñol mawnugol, yewtugol fi suudu yaaju ndu, fi suudu ndu andanɗa hoorema tarika mayru on ko yettinindu. si en yeñi toɓɓere nden aray fulɓe ɓen e aduna on winduɓe defte tarika ɗen hino ɓangini fi meɗen e nokkeli heewɗi. eɗen wawi adorde diɗo leydi Cameroun. Cameroun ko leydi ndi andanɗa hoorema fulɓe ɓen ma pulaku ngum ɓooyi e mayri, koɓe lasliɓe leydi ndin, koɓe jeeyaɓe e attiɓe leydi ndin. haysi wona ɓe attiɓe kono koɓe jeeyaɓe e attiɓe ɓen. si en yewti fi wano Ethiopia, woni Ethiopie no wiyeteno ɓawo ɗo ka arabu Habasha, ardul Habasha. e ndiɗo leydi kadi ko leydi kiitagiri, ko leydi ganari ka bangal tarika fulɓe ɓen. ɓoyugol maɓɓe e neɓugol maɓɓe e mayri, e dolugol e dolnugol maɓɓe e mayri, e fiirugol ɗum e gaynugol haajo e mayri. sen ƴetti wano leydi Somali nin, Somalia, ardu Somalia kadi e ndiɗo kadi ko leydi kadi kiitagari, takardi, ka hindi, ka tarika kiɗɗo e bangal wodede fulɓe ɓen. sen ƴetti Tchad, Tchad kadi ko leydi ndi andanɗa hoorema ko ndi fulɓe ɓen ɓooyi e mayri. woni noon ha e sayigo fewndo colonisation on fi maɓɓe on waɗi ko wiyete ko muyula inhiraf, transformation. aadaji maɓɓe muti goɗɗi yaari ka sengo arabe ɓen, goɗɗi yaari e leyɗe goo e yimɓe goo. kono no anda kadi ɗon kadi ko leydi ka fulɓe ɓen ɓooyi. Rwanda kadi ko leydi kadi ndi fulɓe ɓen, haysi tawi na fulɓe ɓe wona wiyede kono iwdi ndin ko fulɓe, ko lasliɓe kadi, ko ɓooyuɓe kadi, ko humodirɓe kadi, e ko wiyete kon kurwol pulaku aduna allah on, andiraɓe ɗum, mandoraɓe ɗum kadi pulankaku. sen ari wano Sudan kadi ko leydi ndi andanɗa hoorema fulɓe ɓen ɓooyi e mayri, arno e sayiji goo ɓe muti e yoga e leƴƴi goo, kono e sayiji goo duuɓi teleren temeɗɗiɗi e capanɗe jeegoo no yaare hande ɓe arti kadi e lasli maɓɓe on, sortagol maɓɓe e wiyeteɓe janjawit ɓen, seedodira e maɓɓe arta ka lasli pulankaku maɓɓe. wano noon si en yeehi kadi wano Niger kadi ɗon ɓe egguno e sayigo kamɓe fulɓe ɓen, ɓe yaari Eritrea, woɓɓe maɓɓe yaari Éthiopie, woɓɓe maɓɓe ardi teleren Tanzanie ga, kono ala kullin ndin ɗon kadi ko leydi ndi fulɓe ɓen ɓooyi e muɗum ko tarika mandini kon. mi jonnoya joni référence ji ɗin. si en ari Nigeria, ɗum woni Nigéria kadi, e ndin ɗon fayda hande ka tableau, bi mana ka alluwal limore hiɓe jeeya e ɓurɓe ɗuɗude ɓen ka limore. ndin ɗon kadi ɗon ko ɓe dugi tigi, ko wiyete dugi tigi, ko ɓe jeeyaɓe fertiɓe leydi ndin. woɓɓe maɓɓe iwri Cameroun, woɓɓe maɓɓe kadi iwri teleren West Africa, ley on iwrunoɓe Mali e iwrunoɓe teleren Tchad, e yahi ɓe fotti ɓe ferti ndin ɗon leydi no tarika on holliri noon. haray wano fahin kadi eɗen geli kadi wano Mali, ɗum woni Mali Bamako. Mali on kadi région mawɗo province Jano e nder Mali on hino bambi fulɓe heewɓe leydi wiyete ndin Kaay. ko wiyete kadi e sengo hirnange nano capital ngal
ko ɓenata ka Nioro, région province Nioro on. Si en ari kadi fahin wano Sénégal, eɗen andi Sénégal kadi ton kadi hiɓe yaari teleren e nder temedere on, hiɓe yehi teleren yimɓe nogaytato yimɓe nder temedere on. Eɗe en ari kadi fahin Guinée Bissau kadi ko wiyete province Ngaabu on, gila ka wiyete Bafata ɗon ha e leydi lagine ndin Guinée Conakry fewdo ɗo, ka wiyete Kundara ɗon e leydi ha ka ɓe kernide e bajarankeɓe ɓen e leydi Kundara ndin, ɓeɗo kadi ko fulɓe ɓooyuɓe ɓen ɗon wurin tariha on wawari fillade précisement ko wagila honde tuma ɓe mandita ɗon, hakke ko tawi ɓe ɓooyi ɗon ko ɓe windi e bisagejo go winduɗo tariha fi leydi Bisaw ndin, o wi wono anda tun kamɓe e telije ɗen, leɗɗe telije fuɗuɗe ɗen e Bisaw ko ɓe gore. to gandi noon telihi ko leggal ngal duuɓi temeɗɗe jeenayi telihi. sen iwri ɗon eɗen wawi ardude wano fahin sen iwi Guinée Bissau, Sierra Leone on yaadugol hewtugol fulɓe ɓen Sierra Leone ko naɓugol islam on, wona yani iwdi fertagol leydi ndin fi hoɗugol, ko fertorgol leydi ndin islam. ɗum ɗon no ɓangi e nder leydi Sierra Leone on ko ɓenta kon Northern province on kon nord province nord on ka wiyete Koynadougou ɗon, ɗum ko Kabala. saare molanade no ɗo wiyetede Fulamansa, gila ɗon ha yehi e saare wiyetede Bindi nden ɗo kadi nde hitande nde wonɗen ɗo tariha on mandini wonde fulɓe ɓe waɗi ɗon duuɓi 3 e seeɗa. ɗum ɗo tariha on no mandi ɗum ɗo wano saare Bindi nden kan nden ɗon eɓe herori nde, nden ɗon ko saare fulɓe wiyete, ko ɗum waɗi identité fulɓe ɓen Sierra Leone ko Koynadougou on kadi ko Kabala on ko Bindi. Bindi on ka laslama ko fewndu jihadiji ɗin waɗano fi dina kan hari ko wonnu ɗum e ley waado ko wiyete kon Fula Mansa, mana lanɗo fulɓe ka jalunke ma ka kuranko, lanɗo fulɓe. mawɗo adiɗo fertade ley ndin on ɗon no inne Alpha Boubacar, ɓe jammunomo ko on ɓe adi jammude Mansa Fulana, mana Alpha Boubacar Mansa Fulana ko on ƴetti nden inde nden saare wiyetede Fula Mansa. sen iwi ɗon lagine Guinée Conakry kadi ko wano noon ɗum ɗo ko e nder Afrique on. sen yeehi e nder Europe on fi fulɓe ɓen no mandita e nder Irlande heɓe windi deftere wotere ɓe ini nde Kale Baleya Fulaya ko windi nden defte ko historien jo jannaynoɗo tariha molanaɗo ka université Oxford, portojo danejo ping, o ɗaɓɓiti tariha on o wi fi meɗen rawni cukuli amen ɗin no ɓoori komin fulɓe. o yewti kadi ko honno kadi ɓe rawniri kadi ko ɓaleɓe wonno ko soccodirgol maɓɓe métissage on ka dewle e rewɓe portoɓe ɓen ko noon ɓiɓɓe ɓe yardi ka sengo nene ha ɓe wonti porto kono ko fulɓe. deftere makko nde no wiye Kale Baleya, mo ɗaɓɓinde Égypte o heɓayde, mo ɗaɓɓinde France ka bibliothèque wiyeteɗo Mandig bibliothèque Og Mandino, goɗɗo e historien ɓe français ɓen, o mari bibliothèque molanaɗo Paris, nden ɗon kadi nde heɓo ɗon deftere nde o windi nden no wiye Kale Baleya Fulaya. si en ɗum ɗo ko fi Europe on. si en ari kadi wano Asie on kadi no seedita e leydi telere Russie on, Balkan, mana hakkunde Uzbekistan, ka wiyete Uzbekistan ɗon e ka wiyete Melistan ɗon, leydi harino ɗon ko fulɓe wonno ɗon, ko naɓunoɓen ko janngugol islam. ko ɗum waɗi hay ka defte islam, deftere no winda hinde wiye Atlasul Ulama fi ilmi l hadis, ko Saudi en jo walli fi deftere nden, emo yewti fi karamokoɓe hadise 600 ɓurɓe nantude inde ɓen, tawi mawɓe fulɓe tata no jeeya e maɓɓe. mawɗo pullogo komo Fouta Diallo ka wiyete Nusi, ɗum koye leydi Labe ndin, on ɗon ko maayi mata fi Ardul Khurasan, wono tariha o wi ɗon Ardul Khurasan on ɗum ko gila fuɗɗode Russie on ha hewtoyi Inde, ha yehi Sri Lanka e Bangladesh, ko ɗum ɗo ɓe wiyayno Ardul Khurasan ka tariha islam. ɗo kadi holli ɓoyugol fulɓe ɓen e ndin ɗon leydi, sabu yahugol maɓɓe toon janggoygol islam on, ɓe ñiiɓa toon tawi chartiji ɗin ka loni. si goɗɗo wuuri e leydi duuɓi 200, o wuuri e mayri duuɓi 200, o ñiiɓi e mayri, o jiidike e mayri, o yarganike, nde ndi yangimo aray koye mayri o jeeya. donc tariha on tawni ɓeɗo kadi e ndin ɗon leydi. amma Amérique, continent Amérique on ko fulɓe ɓen ɓuura mandede fi mum, ɓen ɗon noon fi maɓɓe on kan
joni ko si tariha on ɗaɓɓitama ɓe yiite koye leydi Jamaïque ndin sanga ɓe arno ɓe ƴetti ɓale ɓen Afrique ga ɓe naɓi yeeyigol ko ɓeynayno konde slave onode ko ɓeynayno traite négrière on slave trading on fewndo ɓe arayno ɓe ƴetta ɓale ɓe ga ɓe yaha ɓe yeeyoya goɗɗo no make docteur Abdallah Hakim Quick ko canadien jo kono ko nationalité américaine emo janna ka université Colorado emo janna emo mari kadi darsu Canada Toronto emo mari darsu go kadi Angleterre ka université Birmingham London England emo windi deftere mo winde al aslu nde wiye les racines des roots emo yewti e nden fi leƴƴi ɗiɗi andaɗi Amérique leñol go no wiye Malangans leñol go no wiye Falangens Malangans ɓe ɓen selon Kunta Kinte ko maccuɓe maninkaɓe naɓano ɓen Amérique yeeyoya e macca nga ko ngu dagaki ko porto arno nangi ɓe maccini ɓe yeeyoy ɗo gandi islam reconisa ngu macca nga ko ɗon amma Falangens ɓe ɓen ko fulɓe nanganoɓe ɓen hakkude Gambia Sénégal e Lagine naɓa ɓen ɗo wonti ɗo leñol Abraham Lincoln laaminoɗo Amérique on o wi nene makko ko imma Falangens ma Malangans nene makko ko imma ko pullo ma maninkajo parce que o wi my mother was a black woman who lost her identity due to historical circumstances ko nin o wiri wo nene makko ko ɓalejo kono o majja tariha nene makko on saabu yiltodiral yaasiji ɗin kono ka sakkitorungo wi ko imma ko Malangans ma Falangens ka université ji jani Amérique ɓe janna ɗum Amérique fiiɗiɗo leƴƴi ɗiɗi ko andaɗi ɓooyuɗi ɗon ko kanji kadi naɓi islam e ndin leydi kadi sabu hun ɗum Christopher Colombo wiɗo découvri Amérique on ka deftere makko wiyetende de Virgin Land la terre vierge o wi wo ɓay o hewti Amérique o tawno yimɓe marɓe jikkuji tati o wi si ɓe weltike ma ɓe seytini ɓe ugginoto sikka ɓe haaɗay ɗon ɓe ɓanto ɓe naɓa tinde nden ka leydi ɓe ruka si ɓe heeɓi welo welo ma suno ɗum ɗon ɓanga e maɓɓe o wi rewɓe maɓɓe ɓen fof no naati e sakuji no tufi wuddere ko yiira o wi worɓe ɓe mo fottuɗa wo tuba mum ban ayna e luɓaɓa donc so daari ɗiɗo ko islam jeeɗi ɗo nisfu sagon e honɗum e hijab on ka sonnaɓe ɓen e ruku e sujudon rukka an wa sujjada non donc ɗum ɗo kadi no holli ɓoyugol e fulɓe ɓen e nder leydi Amérique nin eɗo gandi hay yettoreji no toon bari the Barry family of the American you know the Barry family ɓen ɗon ko yimɓe ɓe andanɗa hoorema ko yette bariɓe wallahul musta'an ko honto e fulɓe ɓen ɓe yuri wallahu a'lam ɗum ɗon ɓanginaka kono hiɓe qirriti wonde ko ɓe africain ɓe bal iwdi maɓɓe ni kadi ko fulɓe fiyen faamu ko ko mi yewti ɗo mi ruttayen e référence ji ɗin ka ɗaɓɓitoyen ɗum ɗo eɗen wawi ɗaɓɓitoyde voilà e Israël taw ɗo mi gaynde ɗo yewtere nden Israël e hoore mum israéliyankoɓe ɓe jillodirino e fulɓe ɓen ko ɓooyi fewdo tawno fulɓe ɓen hino kurkanade qibtiyankoɓe ɓen Misra ado no jomiraɓe tariha go wiiri noon wano Cheikh Mouhammad Sy sénégalais jo goye mo windi deftere al muslimuna fi Sénégal Mouhammad Sy ko doctorat o yaltini e ilmu tarih Kayrawan ɗum ko Tunisie e nden deftere makko ɗon o wi pellet fewdo banu Israila en kurkayno fewdo qibtiyankoɓe ɓen kurkayno banu Israila Misra o wi pellet hari fulɓe ɓen no Misra hari ɓe jeyano e wonanoɓe kurkidede sabu kurkinede patron ɓe maɓɓe ɓen kamɓe israéliyankoɓe ɓen ko ardanoɓe ari koɓe soggaynoɓe nayi e dammi koɓe jomiraɓe gurele num nde ɓeya arayno ka tariha fewdo annabi Yusuf alayhi salatu wassalam e nder leydi Misra ndin ɓawo ko noon banu Israila en ardiri Misra ko feru ko iwgol annabi Yusuf ngol e leydi Israël ndin ka golfe ara Égypte wo hari fulɓe no soomi hakkude maɓɓe soggoɓe dammi égyptiyankoɓe jogino ɓe ɗo jogande wotere fi e jonnu référence on e nde ɗo yewtere ɓe wawi vérifiude Encarta on hara ko de vaste ko ɓenta kon de big Encarta hara ko Encarta britannica on Encarta britannica on sen vérifie ɗon e yeyi goɗɗi e ɗi miwten ɗo sen daari kadi e deftere Ibnu Khaldun nden tarikh Ibnu Khaldun oɗo historien jo jomiraɗo gandal ka tariha molanaɗo tunisien jo ko kanko ɓe innata le célèbre historien Ibnu Khaldun kala janguɗo tariha jangga fi makko mo windi deftere o yewti fi o winde al ifriqiya wal qabailu
continent afrique on e leƴƴi ɗin ka nder leƴƴi ɗon ka cortewol makko arano nder ton ko adi yewtude fi muɗum ko fi fulɓe ɓen edan o sappi nder ton wonde fulɓe ɓen koye nder leyɗe teleren 17 ɓe tawete adnallah on hara ko ɓe iwdi leydi ndin leyɗe 17 e portoɓe jowo kadi no windi deftere ɓeni nde tarihul ababila fil ittisali bil fullani as-sud ko portoɓe jowo windi nde ɗo deftere nden hiɓe eni nde the Babylonian history in connection with the Fulanis, the Babylonian history in connection with the Fulanis. Ko Baghdad kadi ɓe windi nde ɗo deftere ɓe portoɓe jowo gollaynoɓe ka suudu tariha fi wiƴƴitagol fi gori e leyɗe Baghdad ado laamu Saddam Hussein yande kamɓe ɓe windi ɗum ɗo te daari nden ɗon deftere kadi e yiyayi ko ɓuri laaɓude komi yewten kon e ɗum ɗo ka darnugol nde ɗo yewtere fi yewtugol fi fulɓe ɓen wona konngol aaden gooto sabu koko yaaji koko andanɗa hoore ma no feƴƴi hunduko aaden gooto si wiyama yimɓe wuuri e nokkeli 17 e aduna Allah on ɗiɗo fof koɓe lasliɓe koɓe iwdi ndin ɗo leydi koɓe ɓooyuɓe ɗon hay si tawi ɗenɗe ɓeeɗaɗen e ɗenɗe ɓeeɗaɗen hino luutodiri e faamugol piiji goo ma leƴƴi goo ɗenɗe leƴƴi goo ukkike hakkude ɗenɗe maɓɓe ɗen ha piiji goo waylike ka haalaji maɓɓe ɓe yollodiri e woɓɓe goo ha ɓe waylori wano mi waɗorɗi nin complet veste on hiɗo geli ɗum ɗo koko portoje on ka aada har ma ka l'islam kono koko portoje on ka aada amma noon puutoru ndun kandi ko fuuta jeyndu o gelike e ɗo geli wano Diallo teli mo hewno makude wonde porto français jogo landino mo wo monsieur Diallo o wi kay yaɗa wo hiɗa huppi ndu kufunaru woturu ko onno ndu wiyete Diallo teli ni ndu anda ndu ala inde français ɓay ko fuuta jeeyi o wi ko onno ndu wiyete ka pular wo ko puuto porto jom mandini ɓe yiidoy Tanzanie e somego journaliste jon inni mo ko wiyete puuto an kay yaɗa wo ko ɗum tum wattoto hippotoɗa Diallo teli inni min kadi mi mandima kay yaɗa wo ko complet veste e karawat fi hen ɗum o yawi ko ɓay kon porto français jo Diallo teli wowli pular e nder français o wi moi aussi c'est parce que je suis pullo de Fouta gande o yahi suppel o wi je suis pullo o gollitiri kalima on tigi tigi inde nden tigi ɓayno sella ka wiya je suis pullo ha pel ala définition koko fottana yo fulɓe ɓe wiye pel ma yoɓe inde fulani inde nden tigi ko pullo o wi je suis pullo de Fouta min kadi komi pullo Fouta ko ɗum simi seedata e puuto pullo e puuto haray ndeɗo toɓɓere mi daroto ɗo fiwata tan on poɗo moƴƴa sallillahumma ala nabina muhammadin sallam eyi kono woniri haray Cheikh Abdallah jama on nani toɓɓere aranere nden wondema yewtere labande waɗi muɗum donc haray kala humpanoɗo ka pullo hikkori e aduna eno ɓe fokkitiri joni ha kaɓe hewti hande ɗo ni donc en andi wondema haray koko Allah yanyi ko pullo ko leñol ngol Allah yanyi haray ɗo en tañƴini tum wa haray auditeur ɓe ɓen wodi no wonɓe ni jon haɗa ɓen andintina on kala faalaɗo participe de fewdo ɗo dini ka 3w.radiofouta.info ɗum ko radio haray noon Skype on ko rfdi.fouta ɗum haray kala faalaɗo landade ɗo lande donc hamen o kay chaque questionnaire ɗiɗo ha tato fi landagol oustaz Abdallah si tawi woni no wodi ko on tigi nantindaki ma no wodi ko ɓeytanta ɓe ma ko ɓeytana jama on haray on tigi no heeɗa ka radio Fouta Diallo international ɗo ɗum hara ko joni joni inchallah taƴƴini tun hara Cheikh Abdallah hara hiɓe toujours en ligne yewtude e mabɓe daren si tawi no wodi ko ɓe ɓeytata ɗon seeɗa ɓe ɓeytanayi sana ɗum waɗe lande den Cheikh Abdallah RFDI 24 heures sur 24 bisimilla donc jama on nani yewtere nden nde labama jama o weltori haray ɗo kañ kadi min acca on si tawi no wodi ko marɗon ko ɓeytoɗon seeɗa en attendant auditeur naata décortanen e mouradu ndun ndaren ko so tawi no wodi ko ɓeytanon jama on ma on e nder yewtere nden woodi ko yiwɗon toon ɗa ko andan on hoore man tawi ɗon falno ittude haray fof muɗum hino ko tooli moɗon toujours ka radio Fouta Diallo international awa gasi aray bisimillahi wa sallallahu wa sallam ala nabiyina muhammadin wa sallim aray ɓural ngal wona menen yewtuɓe ɓen jeeyi ko onon wonɓe saabu ɓen yewta haray radio Fouta Diallo on no weltana haray radio on no duwana kadi radio on no sendina kadi haray koko pullo wiyata ko jetto no faaɗa motude kono gaɓɓude ala haray balle ɗen fof yeru komin gaynata ko fof e wallitagol oɗo radio Fouta Diallo international
woni feere moƴƴere, woni du'a moƴƴo, woni konngol moƴƴol, woni falbitugol ko falja, woni jaɓɓugol falbiteede ka falji. hara inchallah fof e muɗum ko enen. Haray ko marɗen ko ɓeyditen hoore nde ɗo yewtere koyo fulɓe Fuuta ɓen, ko yimɓe kala wiyeteeɗo pullo Fuuta, haray yo anndu fulankaku ko hunde mawnude. haray noon yo anndu kadi fulankaku na hunde wettiide, mana to wiyama fulankaku ma wiyama pullo yaagal, haray na hunde yeru Fuutayankore, wona Fuutayankore, wona yeru Fuuta Jalloyankore. haray ko hunde no porto wirta noon naste international. ko hunde nde anndanɗa hoore ma ko adunayankore. mi yejjituno nden toɓɓere ɗon ñande conférence men on e dimanche ɓeɗɗuɗo ɗo, wonde e nder mondialisation on ko wona wiyede kon al awlama, ko ɓenta kon ko anglais de globalisation, i wattugol aduna on e yaadu woturu e faamu gooto e miijo gooto e weesande wotere e hirande wotere, fokkintinde ɗum ɓen hino seediti wonde no jeeya e ko yawata wallitade mondialisation on o yaara yeeso, ɓaawo arabeɓe ɓen haray ko fulɓe ɓen, ɓaawo arabe ɓen ko fulɓe ɓen. ɓe précise kadi Robert Brecht, oɗo britannique de molnaɗo jeeyaɗo ko e mondialisation on, o wi fiyen ɗum arabe ɓen, o wi ɓaawo diina ɗimma kan e adnallah wiyete ka kan l'islam ka margol jama, no ɓe wiri noon wonde koye ɗengal maɓɓe kamɓe arabe ɓe wona wolede. awa sikki ɗon ɓurɓe yaawde sottingol hunde nawrande yeeso, sabu ɗuɗugol maɓɓe e saɗitagol maɓɓe e lasliyagal maɓɓe e aduna on kala ka ɓe woni haray ko fulɓe ɓen. sen ndaari ɗum ɗo ɓe nganndi hay ka radio France international, RFI hari Juan Gomez no jogino programme wiyeteeɗo 35 millions de peuls. o 35 millions de peuls ko seeɗani o limi e nder Afrique on, ko seeɗani o jonna, ina ɗum koko fawi e aduna Allah on. hakkunde raneede ɗin raneede ƴirritiiɗe iwdi mum ɗin wonde ko ɓe fulɓe, ko jillondiral ngal dese e ka dewle woni ko wayliɓe haa ɓe wonti raneede, e yimɓe ɓe anndanɗa hoore ma hay haala ka ɓe wolata ka yuɓɓondira e pular ngal, kono de iɗen irriti hiɗe anndi tarika on no mandini kala jon haqqille annduɗo yaasi on anndi ko ɓe fulɓe woni ɓe wonɓe Rwanda e Burundi e Uganda e Tanzanie seeɗa. donc e wano ɗiɗo fof ɗi no sakiti addallah on. so ndaari hayano ka meɗen lagine ka min mi jeeya ɗon Guinée Conakry, so ndaari e nder leydi lagine ndi hottine on, mana ka towitiri ɗon e leydi lagine ndi, no toon fulɓe wasulunkeɓe ɓen. fulɓe ɓe anndanɗa hoore ma hiɓe jogii kadi laral yaajungal e nder leydi maɓɓe ndi, sabu wongol maɓɓe beela hiɓe jogii si leydi ni feccama pecce nayi, hiɓe jogii ɗiɗi kamɓe tun. beela fendama pecce nayi, hiɓe jogii pecce ɗiɗi. sen yaari pelere manjana kadi, manjana so feccama pecce tati ko ɓe geɓal, hay e nder leydi sigiri ndi sa fecci pecce tati ko ɓe geɓal, kono ɓeeɗo ko maninka woni wolude, ɓeɗo ko maninka woni wolude, buy e maɓɓe ɓurɓe ɗuɗɗen 90 e nder temedere on ko Diallo yettete, e marton kadi yettesoɓe kadi e yette baaɓe seeɗaɓe wiyeteɓen fulɓe waaso lunkeɓe ɓen. haray ɗum ɗo fof no tindini, so on ndaari ɗum ɗo on taskike ɗum ɗo ka yurnitorɗo wo, on taway affaire pulaku ngun e aduna Allah on ko si pullo on yawitike, kono kan haqiqa on no mawni fiyoɗo pullo. haray surtout noon tentini ko pullo Fuuta on golli kon ka cuɓɓingol islam e ka cuɓɓanagol islam e ka yannugol islam e hoore oɗo adna Allah, woni e nder Afrique ɗo, woni e nder Asie on, woni e nder Europe on. so ndaari wano Afrique on ɗo Nigéria Ousmane Dan Fodio en, so ndaari wano Cameroun ɗo lanɗo maɓɓe adi ɗo Ahmad Adio, en ndaari sifa ɓe no woodi buy ɓe anndanɗa hoore ma ɓe ƴettino jullere laamu, ɓe wallitini kadi e fi duñugol islam on no islam on yehira yeeso, an tawa tarika julɗo e kefero yejjita fi maɓɓe. ɗiɗo fof ko tindinɗi fi manngural ngol ɗo leñol pullo. haray jeeyede e ngol ɗo leñol hayso jokkodiri e koyeraji jarrabuyeji jokkuɗi hannde, hara ɗum ɗon yonaari ko bonni ɓernde goɗɗo mayɗinɗinimo yiltimo e ilol ngol. sabu ko ilol ngol anndanɗa hoore ma ko ilol mawɗugol. haray ko ɗum ɗon marɗen ko yewten, wakkilo ɗen kadi bungiren haala kan, wakkilo ɗen kadi haala ka yaaja, ndaaren no janngiren ka ɗo haala, ndaaren no longiniren ka ɗo haala pular ɓiɓɓe meɗen ɓen,
ndaare no ka ɗo haala yaajire e adnal on wano wonɗo kebbude ni ha tawa hannde haala kam sika wolede e nder mana ɓale jane ɗen wa fof ko wiyete mass média o ɗiɗo radio ji e oɗo internet e ko way waɗum ɗo haray wallugol ɗum ɗo ɓe wii wo haray neɗɗo so yiɗaari ɗenngal makko ngal o yiɗata yimɓe makko ɓen ka nder ɗenngal ɗo kala le mo yiɗaari yimɓe mum ɓen o gattata yiɗude leydi mum ɗin mo yiɗaari le leydi mum on yiɗata diina mum sabu joddi diina kanko laakara amma jingal ngol leñol mum ngol jingana leydi mum ɗi jingana ɗenngal mum ngal nafaaji ɗum hay ko aduna ɗo heɓoto sabu kala ɓe ala pinal ngal yimɓe anndiri ɓe aray fin maɓɓe on ko lannu RFD 24 heures sur 24. e joni ten jama on assalamu aleykum wa rahmatullah. Waaleykum salam wa rahmatullah. Mi tañƴini tun haɗa goɗɗo wi konkon nder ga ka 3w.radiofouta.info ka rfdi.fouta. Allo, assalamu aleykum onon auditeur ɓe wonɓe ka Skype ɗon. Allo. Oui, assalamu aleykum wa rahmatullah. Waaleykum salam wa rahmatullah. Tan ala toon ɓe nguure ɗe jam inde mon e ka wonɗo ɓe ngi noddude. Ko Ceerno Ɓoye Ɓuriya lannoɗon ɗon side Angleterre. Naam, joni hara hin ɗon ceernoɓe hiɗo wawi hiwrodirde so tawi ɗon mari landal landoɗon ɓe ɗon kadi. Hara mi wiɓe ɗon assalamu aleykum. Salamu wa rahmatullah. Emi ɗo haray min heɗike yewtere nden ko yewtere welde onti nodduɓe weltanagolɓe e jarnugol on fuu ɗen toon e weltano kala wonɗo heɗade radio on donc tigi tigi haray na landal woni nini ko woni émission on tigi tigi on meɗen jentade ɗo min boyi gibi fuɗɗi no weli men moƴƴa haray hollugol ɗengal men ngal valeur maggal on e ha honto ngal woni ha honto iwɗen e kadi ɓeytana kala fayda musidɓe men ɓen ko woni probléme yewtugol haala men kan si woni woɓɓe jangiɗo ha ɓe hewti université si an a ari ɗo a wowlo pular tun haray tigi tigi an ɓe waɗma wasi a faama ma a fina haray noon ko hayfingol haala men kan noon se ndaari ɗo exemple tun somalien ɓe ɓen hiɗen ɗuuɗi ɓuri ɓe somalien ko nder somali tun wowlete kono hiɓe mari émission ji BBC hiɓe mari émission ji e radio ji ladanno ɗo donc haray onti weltanike ɓe moƴƴa anditingol ɗengal ngal ko ha honto ngal duwa ɓantede haray kadi mi weltanike tigi tigi on kala wonɗo wallitade feere ngal ɗengal ɗo no darro haray ko ɗum ɗon nden haray mi hewike kala auditeur ɗon ɓe jentade radio Fouta Diallo international. Ok, aray mi anditina Cheikh Abdallah oɗo mo nodda en ɗo depuis Angleterre ko wiyete Birmingham ɗon ko fidèle auditeur de radio Fouta Diallo international ɗo haray ɗo min acci ɗon weltano ɗon ɓe moƴƴa kamɓe kadi saabu ɓe tambiti radio Fouta Diallo international on. Allahu akbar. Haray Allah mawni Allah ko mawɗo Allah handi e mawninede haray e yetti siɗɗo on en weltanike mo en torki Allahu subhanahu wa ta'ala e yalla renuta ɓande makko nden firtanamo artike on yañanamo dina jaɓaka haray ɗe weltani dendagal siɓɓe meɗen ɓen ɓe anndanɗa hoore ma no wattani haqqille e oɗo radio Fouta Diallo sen tuggi yewtere nden e radio Fouta Diallo international on haray ko faandi ɗen ko wattanɓe haqqille ngal ɗo ɗengal e pine meɗen e naamuji meɗen e diina meɗen e ronateriji mawɓe meɗen eɗon geli neɗɗanke on wona yaadu woni bone bani adama wona ngalu woni bone bani adama wona gandal woni bone bani adama ko dullendi woni bone bani adama si goɗɗo noon dullani yangi mawɗo mum o dullani pinal makko ngal e aada makko on o dullani diina makko kan haray oɗo on ala hande kadi ko oɗo nafitore waylagol yimɓe ɓen ha woɗɗodira e ɗengal mum ngal woɗɗodira e aadaji mum ɗi ñemba kala ko yiiri yimɓe ñemba ko ɗum woni waylagol o waylugol hoore mum aɗa wano ɓe yewtini fiɓe siɓɓe meɗen somalien ɓe ɓaawo siɗe wolditi pulaku aɗa yejjitari fi fulɓe somalien ɓe ɓen kadi ɓeɗo ko yimɓe ɓe anndanɗa hoore ma ɓe fijirari ɓe ala fijirde si iwdi maɓɓe nin e latli maɓɓe on e diina maɓɓe kan to ɗiɗo wawi uppude on tigi doole ha o hirana ɓantal leydi makko nde fii koyo makko kon tawe e nder leydi makko nde sino mbi jawira aray noon wona yaltuɓɓen tun jogui oɗo hella hay ka meɗen lagine ka tawata enen wonɓe yewde ɓen jaɓodirde ka ɗo haala wona enen tuwoni fulɓe ɓen kono ko en fulɓe lagine aray hande weltindade nangi jama on ko heewi e ɓornateri ndin fayda welari ɓe welari buy hotugol e ɓornateri lasliri ndin wano leppi en wano hippagol puuto en e waɗugol mukke guri en
anndanɗaa hoore ma e nafagol e kore ɗen e yarirgol ñedduɗe ɗen ɗiɗo fof ko piiji ɗi anndanɗaa hoore ma heɓaaki pinal hay gootal taw ka gande feeñude wiwde hellano e ɗum ɗo aray ɗum ɗo fof yiɗugol ɗum ɗo gollitira ɗum ɗo ɓannita ɗum ɗo diina mum kan nafitora ɗum ɗo golla diina mum kan e nder kutim mum on e nder aada muɗum mo ɓuɓɓaki islam on en laala e ɗum ɗo ko ɓartal tu wonante yimɓe ɓen hara inchallah ko woni nder ɗon ko haray ko jarnugol on jarna oɗo jama e toro jama on yandi siɓɓe tedduɓe ko tawi hayko ko men kon sen ƴetti ko woɓɓe goo kon ɓe ƴanta e jonnituɓe ko ɗum ɗo mi faala wiwde RFD 24 heures sur 24. ko men kon ɓe ƴanta e ñon jonnituɓe ko maɓɓe kon ñande noon jonnituɗen ɓe ko maɓɓe kon hara enen en ala ko jogoɗen mana ko tawi hayko ɗenngal men ngal sina ɗum jonɗen en ƴantoyeyen ɗen e maɓɓe ɗen wola tumɓe naw gati a wooli bon English a good English my brother but I mean this is for the British a wola français de ɓena ça c'est un bon français mais c'est pour nous les français wona wolata pular ngal goɗɗo yettoma wonde aray ta pillito ɗum ɗon ko menen si ɗum ko anje aray ko sifa ɗiɗo piiji fala ɓe wiwde yo jange gande aduna ɗen yo haalaji aduna on waawe kono noon wota ko men kon hayki wassalam. RFD 24 heures sur 24. Ok musidɓe heɗitoɗe radio Fouta Djalo international radio fouta.info heɗitoɗen ok haray kono woɗide cheikh abdallah meɗen gantino haray ko ɓeɗo woni invité ɓe meɗen ɓen hannde ka radio Fouta Djalo international e nder o émission meɗen wiyeteɗo ɗo ɗowdi musidal haray yiɗen weltanoɓe mouradu moƴƴude e fande yewtere mabɓe ɗen weltanoɗen ceerno ɓuuri yawonɗo e noddude depuis Birmingham donc haray toujours haray meɗen innaɓe ko 3 auditeur okkaɗo fi première question toujours haray no heddi bus www.radiofouta.info goɗɗo kañ kadi naati o wi konko wallu assalamu aleykum on jarama ceerno en tan ala toon alhamdoulillahi namo inde mon e ka wonɗo men e noddude RFD 24 heures sur 24. nam RFD 24 heures sur 24. RFD 24 heures sur 24. RFD 24 heures sur 24. musidɓe heɗitoɗe radio Fouta Djalo international radio fouta.info heɗitoɗen RFD 24 heures sur 24. RFD 24 heures sur 24. Écoutez la radio Fouta Djalo International 24 heures sur 24 partout dans le monde sur www.radiofouta.info. RFD 24 heures sur 24. RFD 24 heures sur 24. Écoutez la radio Fouta Djalo International 24 heures sur 24 partout dans le monde sur www.radiofouta.info. eyyi koɗo wonira www.radiofouta.info en dañƴini haray auditeur ɓe kañ kadi naatiɗo inne ɓe haray assalamu aleykum en anditina noon haɗa ɗo ɓeɗo ɓe waɗane présentation mabɓe hoore mabɓe haray www.radiofouta.info ka rfdi.info allo assalamu aleykum. Waleykum salam wa rahmatullah. ceerno on ɓanketana ala patiyati kon haray jam tun tan ala e mon yettude allah cheikh abdallah bisimilla. haray ko acci kon tawomi salmini ɗon tokkoro an abdallah wiyeɓe ko tokkora makko Dakar no gasara ɓe gelike ko watti e ɗum ko hiwragol dendanalngal musidɓe ko heɗiti radio Fouta Djalo international e o waɓɓutu ɗo tentinino heɗitiɓe o émission tedduɗo hittuɗo ɗo no wiye ɗowdi musidal watta ɗon jarnugol on Diallo Mandaw Diallo Mamadou Lamine darde ko dari ɗon kon ka banggal fi leñolngol e banggal fi diina kan haray yo allahu o yoɓi ɗon ko ɓuuri e moƴƴude e joddi amin ya rabbi si ɗum feƴƴi kadi mi ɓurta e weltanade tokoro an darde nde ɓe dari nden e fi sakitugol kaɗo diina e fi yanganagol leñol ngol e nokkel ɗin fof e aduna on mi wurin ɓayri minani ɗo inde maɓɓe Angola mi ngalɗu komi sikkatano komi mijatano ko sabu no fanɗi hande e wonɓe noddande diina kan ɓe tawata no jogui sifa oɗo courage yaltugol wakko sawdu muɗum jinda e nder aduna on yettina ɓeru ko Allahu on e famini ɗum kon e diina kan kamɓe noon tawde ɓe heeɓi oɗo courage haray ko weltanagolɓe ko jarnugolɓe ko toranagolɓe Allah yo Allahu on tabintinɓe yo Allahu on yettinoyɓe kaɓe faandi taw waɗana en ko ɓuuri moƴƴude en foppu meɗen amin ya rabbi si ɗum feƴƴi miɗo mari landal gotal ngal mi faalaɓe landade mi nani koɓe maaki ɗo kon fof e sengo ka fulɓe ɓen tabiti e nder aduna on kaɓe manda kaɓe kontete ɓe jeeya e hittuɓe leydi ndin ɓe mana ɓe jeeya e aranɓe ɓen haray e nder ɗum ɗon fof
hara ɓe tinani en e nder ɗum ka fulɓe ɓen e manda ka ɓe hoɗi ɓe jeeya tawa hara wanaɓe julɓe ko e dinagoɓe jogii aray ko ɗum ɗon mi faala ɓe mandi en so tawi hara kaɓe manda ton kon fof ko dina l'islam ɓe andira ko ngal ɗo landal mi faala ɓe landade taw. ok donc hari nanen ɓe yewti fi mum kono ɗo haray cheikh abdallah kadi mombeya min gandina ɓeɗo ko tokkoraɓe moon cheikh abdallah kadi kamɓe on représentant meɗen o dakar hiɓe tawa e ko ɓuuri wonde mawninde radio on kañ kadi e terresengo ceɗɗe ɗen fopp ka dina e terresengo culture on fopp haray on weltantoɓe mourado moƴƴuru kamɓe on représentant meɗen on terresengo dakar haray hiɓe mari kañ kadi waɗi yejjito jeudi ɗo toujours jeudi jeɗen haray émission molanaɗo wiyeteɗo lawol kisal gonga mabɓe kañ kadi haray ɗen tori allah yo allah hisini e saabu ngol lawol ɗon kañ kadi donc haray min accida on ɗon jaaboɗon ɓe landal ngal weltano ɗon ɓe kañ kadi golle ɗe ɓe darani radio Fouta Djalo international ɗen ɓe jarama Buy haray ɓe jarni allahu subhanahu wa taala en duwanike tokoran en ɗon andi e ɗengal meɗen no wiye wonde ala ko weeli hewti tokora haray hiɗe weltori ɓe hiɗen jarni ɓe ɓe mawnini fi inde maɓɓe nden yeru maɓɓe ko bani adama ko mawninte kon haray ko ɓe landi kon ka banggal gurdan ɗan mi yewti jibinande nden haray ko mombeya miside mombeya miside ceerno Samba Waliyu Fouta Djalo e hoɗo no wiye Afia Kole Afia eni e nder nde miside mawde wiyetede Gali haray ko ɗon woni iwdi ndin ko ɗon woni jibinande nden haray e nder yaadu ndun ko Sierra Leone woni komi jaggi arabe on wo ka école e anglais on wo école arabe on ko ansarul islam école ji ɗi wiyete darnanoɗi cefadu mawɓe darnanoɓe ɗiɗo école ji yoga e maɓɓe no wuuri wona alaji ciwte en alaji Sadia Ly en mawɓe meɗen ɓe Dalaba Miti haray seɓori woɓɓe maɓɓe no wuuri Buy kadi haray wulike baba en hangen haari no jeeyano e jannaynoɓe ɓen e ɗin ɗon école ji no maketino ceerno Mouhammad Samba innitiraɓe waliyu Mombeya ceerno Samba Mombeya haray e nder komin wondi kon ɗon mbiɗo jannga Qur'ana aɗay geli yaasi ɗaynay paykum ɓe yaaruno nokkure no wiye Bo fi janngoygol anglais on fii no mi artiroyta arab fini ittira diplôme kaydiri wiyeteni ndin e o level on ko wiyete comme baccalauréat ka leyɗe francophone e nder ɗum mi watti yewgol janngoya bible on e juuɗe annasarakoɓe ɓen catholique ɓen Bo e duɗal maɓɓe no ɗon ka wiyete Christ King College e CKC Biblical Institute ko département mo anndanɗa hoore ma hino humodiri e école kamen janngayno ɗon kono on ɗon ko feerejo ɓe jannata bible tawi ko ɓiɗɗo julɗo kadi ɗon jande toon koyo ɓe suuɗumo o suuɗa janngugol ngol toon e ɓe humpitata mawɓe on tigi ɓe newnanta on tigi yo yaw humpitude mawɓe makko ɓe ko ɗon mi janngi bible e duuɓi nayi si feeñani ɓen am aray ɓe anndoyi min gerti hitaande men fof haa mi timmini duuɓi joyi ɗi mi hendi on ɗon kaydi on ɗon diplôme miɗo jogiimo Biblical Institute of Christ King College miɗo jogii on ɗon diplôme en science biblique e ko woni haray e nder ɗin duuɓi komi janngayno bible ɗon jarrabuye arno mi gomɗini annasaranko yaagal ngal mi gomɗinno sellugol diina kan woni tun haray mi riwano tabitugol islamu ngol ɗum ɗon meeɗaari arde ɓernde am ma e miijo am woni hari mi gomɗini wonde ko diinaji ɗiɗi haray diinaji ɗin ɗiɗi kala mbiyawno haa mi fonniɗi mi yeddano islam o miɗo tabintinno miɗo fiɓuno miɗo hooli islam on ko haqiqa ko diina gonga e ɓaawo miɗo suti ko kam woni diina baba en an e diina yumma an donc hari welaafi kadi ɓen an kadi adi ko ceernoɓe kadi ɓe anndanɗa hoore ma ko hunjinoɓe qur'ana waawi siro tafsir qur'ana ko hawni hiɓe jeeya ma ko kamɓe woni aramɓe ɓen jannuɓe tafsir qur'an e leydi no wiye Sefadu e province janogo wiyeteɗo Sefadu kono ɗum e nder Sierra Leone ɗum ko province maɓɓe jano kerniduɗo e lagine nongo waaw kamɓe adi jande ɗon tafsir qur'an donc hari welanalan fi dartagol wiya islamu na gonga kono haqqiltinte nangi annasaranko yagal ngal kadi ko gonga ko hakkude ɗon mi wonno joni ko karamukoɓe hajjiɗa ɓe gandi aray ko ñawore honde ndi jogino ɗon ala kullin ko noon yaari ha mawɓe jerti kono mawɓe ɓe fijaari ɓe wakkili woni cippiro molanago ɓe joɗɗinayno lam mi waɗa débat mi adda ayeji ka bible mi haɓɓito mi koolayɓe mi adda ayeji ka qur'ana ɓe pallita lam ɓawo qur'ana kayre ɓe pallitay tun ko kalimatullahi al ulia ɓe pallita koye nder ɗum ɗon haqqilki ngartiɗi seeɗa seeɗa ha mi watti ƴettude bible on tige qur'ana on iri ko baɓe ga yewti lawo fi annabi Isa ka qur'ana
mi jarata nder bible mi kaa ko non woni ko non mi jomginiri qur'ana on e hoore bible on ha mi fenni noon joni e fennande nde annduɗon nden haray ha joni miɗo e mayre e si weeɓi inchallahu gasa angola ɗo tigi mi waddi e sukaaɓe angoleɓe julɓe ɗiɗo faalaɓe organise de débat ka université ɗo ɗum ɗon no jeeya ko tongilankon ɗo inchallahu darugol simin wawa yiiduɓe e sukaaɓe annasarankoɓe ɓen ka université angola ɗo luwanda ɗo darate waway jaɓodede konnguɗi seeɗa ɓe anda koye hoore mere ɓe woni aɗa ko noon feƴƴiri tigi tigi on joni ɓe ñawanay toon hoore maɓɓe kamɓe tokora hen wassalamu aleykum wa rahmatullah. RFD 24 heures sur 24. RFD 24 heures sur 24. nam haray mi taƴƴini tun haray kañ kadi no woodi seeɗa haray ko ɓe cheikh abdallah kañ kadi dakar landi seeɗa fi si tawi woni haray wono e nder ɓen fulɓe sitaɓe ɗum si tawi haray no woodi fulɓe toon ɓe andanɗon hoore ma wonaɓe julɓe. nam bisimillah wa sallallahu sallam ala nabina musallim haray en faalano yewtude ɗum ka nder yewtere meɗen haaɗiɗen maandini ka conférence ɗiɗi fuutahanke e fuutahaɓe on no woodi nototoɓe e ley ngal ɗo ɗengal ɓe wona julɓe few eɗen wawi ƴettude misal e fulɓe ruwandaɓe en hawrodirno e maɓɓe e conférence 2003 hitade 2003 tigi guluje ɗiɗi e tati e nder leydi Mali tin mi humpitino fi tummodiral wiye tabital pulaku e salndu ɗengal haali pular onon programme tabital pulaku ka salndu ɗengal haali pular eɗo yewtede fi mana yuɓɓidirgol ɗenɗe fulɓe ɓen Afrique ɗo heɓen bindoji woɗɓe ɗo mari noon ko winda janga kono ko probléme ji waɗnoɗi telede Rwanda waɗi Burundi waɗiri Nigéria e crise politique on ka meɗen lagine fayda ko ɗum haɗno ɗum hewta ka duwano hewtude ɗon ala kulliɗi ɓaawo men tummodire ngal tummodira ɗon min hawru men julɓe iwruɓe Burundi sa wooli pular ma a présentama oɗo kadi ko pullo iwruɗo Mali ma iwruɗo Sénégal ma iwruɗo Guinée Conakry ɓe fesay hakke ko ɓe weltoto kon ɓe weltoto hamɓe fesa e mi yewtide goɗɗe maɓɓe o wi minen on min annda l'islam haɗi noon min annda islam meɗen hakkunde cate ɗiɗi wonde fewndo min iwata Éthiopie min jipporo Central Afrique ɗo e woɓɓe wi hari mawɓe amen ɓen ko julɓe woɓɓe goo wi hari mawɓe amen ɓen na julɓe kono noon min addiri kono no annda kan colonisation anglaise on o joui e amen o fiji e amen ka tarika ko ɓooyi telere nduuɓi temeɗɗiɗi e seeɗa ni ha wayli yimɓe leydi ndi fof ha tawti hannde kadi julɗo hettaki amen kono noon kamɓe ɗen anndi yimɓe amen ɓen ka ɗengal amen yimɓe amen ɓen ka ƴiiƴan capanɗe jeenayo e jow won ko julɓe ko min o yewtinnola ɗum ɗon ko min e ɗo jeyanoɓe délégation ji maɓɓe ɗin tigi e woni ko waddi ɗum Emmanuel Kadanda ko noon o wiyete Emmanuel Kadanda donc haray ko wano noon RFD 24 heures sur 24. wano ɓen ɗon ko humpita fi muɗum ko heddi kon donara ko wayliɗo haray fof ko julɓe amma noon wayli ɓen ɓen noon ko wayliɓe wano irlandeɓe ɓen ɓe mi yewto fi muɗum ɓen ka conférence ɓe winduɓe defterete nden kale baleya fulaya nden ɓen noon ɓe wi kala tawaɓe maɓɓe na julɗo haray koɓe mana ko murtinaɗo amma iwdi ndin kanko ɓe andi ko l'islam amma ɓe yakka haasi to ko ardu Khurasan ɓe ngeliti fi Khurasan no yewtede haray fi tugale ɗen ka gande islam no yewtede fi muɗum saabu koye ɗen leyɗe Imam Boukhari e jibina ɗen ɗon ko julɓe ɓooyuɓe gila ka l'islam watno duuɓi temeɗɗe nayyi ɗon argol islam ɗon andi ɗum noon no warde hannde duuɓi wulure e temeɗɗe nayyi capantati e nayyi gila ka duuɓi temeɗɗe nayyi l'islam hari ɓen no mari islam haray ko wana noon woni komi manditi wassalamu aleykum wa rahmatullah. RFD 24 heures sur 24. nam haray cheikh abdallah dakar mi taƴƴini haray ko ngal ɗo landal marɗo joni haray ɓen tori yo weltano kañ kadi haray cheikh en ɗon nam ko noon woniri mi faami landal ngal mi ɓuri tañƴino kadi aray yoga e heɗitiɓɓen ɓe faami woni ko hitte
itti haray toujours ko ɓeydugol tun weltanagol ɓe yewtino fi muɗum nanen haray hiɓe weltana dès le début wona sarti koɓe seeni tun ka radio Fouta Diallo international ɗo kon ko sabu tawde hiɓe darani dina kan hiɓe darani leñol ngol haray noon mi weltanike on onon kadi Diallo Lamine Diallo Mandaw ko eti ha ɓannani en ɓe ka radio Fouta ɗon fi tawde jama on fo waway naftorde koɓe woni e makande kon haray meɗen torino makirɗon ni wondugol e maɓɓe beru koɓe woni luwanda kon haysi ɓe lumbiti gaɗa ɗon ɗin takkoji ɗon haray meɗen tori o yandi darugol yandi kala kaɓe seenori fi wawgol humpitagol no ɓe woniri e ko ɓe woni e makodude julɓe ɓen kon saabu haray ko nafoore molanade haray tokora mi weltani ko mi jarni on mi toranike on Allah yo Allah o yettino e on artitira on hoore jaam kadi haray Sénégal inchallahu no accirno ɗon noon son sentike kadi haray meɗen sabbi on meɗe wiya on haray ahlan wa sahlan gasi joni aray préparé Dakar o himɓe seenade si Allah jaaɓi on jarama boy ok nam haray toujours e haray en andirtinde jama on haray ɗe wonde Cheikh Abdallah Mombeya e Fouta hanki Fouta hande donc haray en yewtuno wonde ko tata wonte ƴettude jonde ƴettude ɗo goto accen heɗoɗen deuxiéme questionnaire on tuma kañ kadi ɓen ɗon questionnaire o si lanni ɓen ɗon kañ kadi faalaɓe nodditoyde wo nodda toujours haray hande ko non wonde warrude 3w.radiofouta.info allo assalamu aleykum aleykum salam rahmatullah on jarama ceerno en on ɓanketana la toon inde mon e kawon ɗon men e noddude alhamdulillah ko Atib Aboubacar minite ko Israel mi woni yo onon on wayrima on wayrama on hawti jama on joni min hawkaali on ndi ko tañje ɗin nam ceerno Atigu depuis Israel joni min accida on e ceerno Abdallah ɗon hiɓe hiwrodiron e maɓɓe on tuma siɗo mari landal landoɗon ɓe probléme ala assalamu aleykum cheikh waaleykum assalam wa rahmatullahi ceerno banki alhamdulillah ina ala toon yettude Allah buy buy ko Israel ɗo mi woni hara mi ɗo mari ɗo landal ngal mi faala landade on ɗo seeɗa nam haray ko wono o diina chrétien ma catholique ma o yahudi mi faala landade ɓay min ko Israel mi woni ni wono yahudi ɓen ɗo buye maɓɓe no ga sa inniɓe koɓe catholique ma koɓe chrétien on haɓay sa inniɓe kadi koɓe julɓe on haɓay bo wono catholique ɓen kadi ma chrétien ɓen sa inniɓe diine maɓɓe ka e diine yahudi fof ko gotum on haɓay donc joni noon mi landike ɓe noon ko honno sennidiri diine maɓɓe kan kono goto maɓɓe wawa Allah sifanade ko ɗum ɗo woni ko sennidiri haray ko ɗum mi humpa andude so tawi haray mi waɗi ko sennidiri diine maɓɓe kan saabu ɓe yewta wonde ha ɓe faale comparude surtout yahudi ɓen diine maɓɓe kan e islam o kono ko honto mi yeddodirta ko fii ka nelaɗo on ɗum ɗon ɓe jaɓata inde on ɗon sariyaji buy haara yiɓe gomɗini kono noon ka nelaɗo innugol haara yiɓe gonɗini on ɗon ko julɗo ko ɗum ɗon ɓe buye maɓɓe tigi tigi on jaɓata nunnude haray ko ɗoni kon faala landare ko ɗum ko homɓe yahudi ɓe mi yahuda ko ɓen eyi eyo nam on jarama ko honko woni ɗon o yatnawgo non ko Israel mi wonni ni Israel won ɗon cowalle jarore min jarni on cowalle haray on jarama buy haray fi alyahuda ɓen yewtugol fiɗen ɗon haray kaka islam rewraɓɓen ɓe kaka l'islam saabu alqurana no ɓangini fi maɓɓe ko laaɓi pos pos haray alyahudan kafu ngun wona leñol wona gorol wona leñol wona gorol wona dental ko finde alyahudan kafu ko finde eyi ko fiɓugol wonde haray dendagal ko wiyete annabaku kon ko haaɗi koye annabi Moussa alayhi salatu wassalam yedda annabaku annabi Isa ngun yedda annabaku annabi jomeɗe Muhammadin sallllahu alayhi wa sallam ngun diininora diina annabi Moussa e siɓa finde daɗal e annabi Yaquba ko ɗum ɗo wiyete alyahudan kafu alyahudiya judaïsme on judaïti on haray ko ɗum ɗon woni nden ɗon finde maɓɓe kamɓe ene woodi noon pilleɗe ɓe fiɓi wonde haray wiyeteɗo Uzayru on mo ɓenta Ozrat on wonde on ɗon ko ɓiɗɗo Allah ɗum ɗon hiɓe fiɓi ɗum ɗon eyi ɓe fiɓi kadi wonde haray kamɓe ko ɓe ɓiɓɓe Allah direct ko kamɓe tun kadi woni ko Allah yiɗi ka hoore leydi ɗo Allah tagi dendangal annasara e julɓe e arabu e ɓale waɗi maccuɓe maɓɓe ko kurkanoɓe wono Allah tagiri jerto e ñaari ko nafay
donc haray ko noon ɓe kontiri tague ko hedditimo on ko ɗum si ɓe wi'i wonde ɓe ala hayti ɓe sumoye ñande darngal ko balɗe 4 ɓe mawɓe maɓɓe ɓe rewno nando ngaari ni taw natan puusa on ko ɗin ɓe sumoyta ɗum ɗo no ka pille maɓɓe kamɓe e alyahudankoɓe ɓe amma si tawi on noddiɓe chrétien ɓe ɓe wi naaɓe ɗum ko gonga maɓɓe kamɓe annasarankoɓe christien ɓe ɓen hiɓe serti yimɓe ko fiɓuɓe diina annabi Isa e hoore noon finde nde ɓe fiɓuɓe ɓe jogii ɓen hannde tugol doliwal mum sikka ko linguil maɓɓini ara ko leggal ñolulol ngal ka nder ndiyan si mana ɓe wii koye Isa ɓe humi ko nayi annabi Isa ɓe humi bal ko ɓe huɓi koɗo wiyeteɗo Paul ko ɗo wayluno diina annabi Isa kan duuɓi 3 e duuɓi 53 ɓaawo annabi Isa alayhi salatu wassalam hakkunde annabi Isa e nelaɗo men on ko duuɓi 150 duuɓi 333 Paul wayli annasaranko yagal ngal islamu annabi Isa accu noon o wayli bible on o bonniti bible on o yitti ko annabi Isa e Allah yewtunoɓe kon ɗi ɓe andi sifaji nelaɗo men Muhammadin sallallahu alaihi wasallam no watta toon on tuma ko watti konngudi makko coociru mawndu alyahuda ɓe finance mo ɓe yeɗimo fi waɗugol ɗum ɓe yoɓimo jawle molanaɗe o bonni diina kan donc kan diina ko gaynaka bonneɗe gomɗinɓe ɓen annabi Isa ɓe wi'i kanko annabi Isa ko nelaɗo Allah kono ɓe feƴƴata ɗon ɓe wiyete christien amma ɓe wonɓe wiide Isa ɗo ko ɓiɗɗo Allah Isa ko tammo Allah Isa ko Allah ɓe ronko e heɓude ko wonɓe ɓe darnata mo siko ka Allahnka ko sika ɓiɗɗanka ko sika ɗimmoyagal ko ɓeɗo wonɓe wiide hannde catholique ma chrétien ɓeɗo kadi ara diina maɓɓe kanko feere amma diina men islam kanko gomɗingol dendagal nelaɓe ɓen annabaɓe gila e annabi Idris alayhi salatu wassalam ha hewti annabi Isa alayhi salatu wassalam ha hewti annabijo meɗen Muhammadin alayhi salatu wassalam gomɗingol ɓeɗo ara istintinare hay goto jonnitamo be ɓural ngal Allah jonnimo ngal annabi Ibrahima woni giɗo Allah mo Allah sugi wi welde annabi Musa woni mo Allah yewtide Allah yewta o jaabo o yewta Allah jaabo annabi Isa woni mo Allah tagi bugi ruhu e nene muɗum o ala baba woni ɓiɗɗo annabijo islam woni bajjo nulaɗo e dendagal tagi e fogo jinna yimɓe ɓale raneɓe kanko tuni kafatal linnade o windi ka nder bible ka annabi Isa wi I am sent to the lost sheep of the house of Israel donc mi nula ko e dammol majjirgol banu Israila mana ko nelaɗo banu Israil wona o nelaɗo aduna o fou amma annabijo meɗen Muhammad sallam oɗo woni nelaɗo e dendagal tagi e fogon kafatal linnas bashiron wa nazira donc gomɗingol ɗum ɗo ngol woni oɗo islam o yi haray ɗiɗo diinaji tati o yi diina ɓe alyahudankaku mum ko haatugol e anna Moussa annasaranko yagal ngal ko gomɗingol Moussa gomɗina Isa koɗo yedda Muhammadin sallllahu alayhi wa sallam islamu yagal ngal ko gomɗingol denɗagal ɓeɗo jaɓa ɓe jonnitaɓe ɓurdigal mo ɓe ɓurdigal muɗum haray alyahudaɓe yedduɓe ɓen wondenaɓe christien hiɓe mari gonga haray ko noon faami ton yeru komi faami kon taw ha heɗen ɗiɗitanoɓen e hoore RFDI 24 heures sur 24. ok haray tigi tigi on ceerno Atigu depuis Israël haray on nani jaabowal ngal ɗon donc haray ɗo en to okkay cheikh ɓe ɓen ɓe fowto seeɗa ɓe yara ndiyan yiltoɗen e deuxiéme questionnaire on haray deuxiéme questionnaire on kadi lanni haray foppu no tora kala faalaɗo kañ kadi yimɓe tato au maximum nayo ne landotoɓe kañ kadi questionnaire ji sino mari lande ma sino mari ko ɓe ittata haray ko ɓeru ɗum ɗon okka on meɗen tori yafuye ɓeru sengo on ɓe noddude ɗo ɓen fewɗon ni no sature moƴƴa kono ande en wawata ƴettidude fof haray ko hande ɗum ɗo nafa kanko ɓuuren wondande ko heɗagol ngol donc haray tigui tigui on meɗen tori yafuye kala momin ƴettali ɗo taw haɗa meɗen sabbi on ka deuxiéme questionnaire inchallah donc haray ceerno Atigu allo ceerno Atigu Israël nam bisimilla mon haray ɗon wawi weltanade ceernoɓen haray si tawi woni haray koɓe jaabi on ɗon kon si tawi no hawrani on ɗon haray min weltanno omin accemɓe ɓe yara ndiyan seeɗa on tuma yiltitoɗen e deuxiéme questionnaire ji ɗin ɗo tigi tigi on haray ɓe jarama bo yo Allah subahana wa taala on yoɓɓe ko ɓuuri e moƴƴude ɓeydana ɓe gandal ngal waɗa barki ko heeɓi kon aray o tigi weltanikiɓe boyi ɓe jarama ok merci on jarama boyi onon kadi merci eyo awa en jarni oustage on haray hiɗen mari toɓɓere ɗimmere ɓe sifaniki on ɗo fi fulɓe ɓen e aduna on hara joni hiɗon landoɓe ko hombo e fuutaji ɗin won yewtere me en nden hande ɗo tigi tigi alhamdulillah barakallahu fikum
bismillahi wa sallallahu wa sallam ala nabina muhammadin wa sallim. So wi yewtay fi kala ka wiya Fuuta haray ko leydi fulɓe ko ɗum waɗi haray woɓɓe no jiɓi seeɗa fi wi'ugol Fuuta Jalon on buyi e winduɓe tariha on fi Fuuta Lagine on ɓena Fuuta Jalon on ko yalti ko e jallunke, kono no wawi ronkude kadi yaltude kadi e jallunke, sabu wiyaka Fuuta Jallunke ko Jalon on no wawi wonde ka lasli haala fulɓe wurunoɓen ka ardu Tibesta, ɗum ko Tibesti wonde hari kamɓe wiyayno leydi ka pelle heewi jalo heɗon andi ko ɗum waɗi hay ɓiɗɗo afo on ka fulɓe ɓen, ɓiɗɗo afo on ko yetti jallojo on o gelike mawɗo adiɗo jibinde ɓiɓɓe ɓen ɓaawo iwti dow ton o arti ley sengo West Africa, ɓiɗɗo makko afo on o innimo jallo bimana jal ko ɓiɗɗo heewuɗo wurude hakkunde pelle. ko ɗum waɗi haray ƴettugol tariha fulɓe hiɓe wadde en ɗo psychologie wi'ugol wonde Fuuta Jallo veut dire fuutade jalunke, kalla fulɓe ɓen tawi ɗon jalunke ɓen, kono jalon on no wawi wonde ko yalti e pelle ka haala ɓeɗo fulɓe eritiri ardu Tibesti e leydi Tibesti ndin. no wawi kadi ara kadi ko Fuuta kadi ka jalunkeɓe ɓe wonno ɗon, no wawi wonde ma wona kadi Fuuta ka jalunke ɓe wurida ɗon kadi fof ko gotum. ɗum ɗon ala fus ko battinta e tariha ma towna goɗɗo liɓa goɗɗo. ala kullin ko fi Fuuta Jallo on falaɗe yewtude, eɗen yiɗi kadi yewtugol nde ɗo toɓɓere wona mimmingol kaari no ɓuri kaari wurin en natta e ɗin, puisque mawɓe meɗen ɓen ko ɓe manini kon fi tariha ɓe renino e wi'ugol kaari no ɓuri kaari, ko goto petɓe jonni ɓural e nder Fuuta Jallo talibajo on. no geli ha hande cuuɗi taliba ɓen Fuuta ko accanaɗi, ɓe ƴamata e suudu ɓe ronka heɓude, sonketake ɓe taƴa ñawore goɗɗo landito, kala ka tawata en selari taw e ko tawruɗe mawɓe meɗen ɓen kon ka. amma cuuɗi laamu ɗin fop haray hiɓe hulani ɗi ko torani Allah lanɗo yo Allah wallumo yo Allah faabumo, amma cuuɗi taliba ɓen kan gunɗon horman ka ko en tawngu ko ngu islamu yankowu kadi, par ce que annabijo sallam maki allahumma la yudrikni zaman allahumma la yudrikni zamanun la yustahya fihi min alhalim wala yutba'u fihi alalim. Allah mi turike mawta hewtinan zamanu ka tawata muññiɗo si toñama her saka e ka tawata gando teddinaka jokkaka, ko ɗum waɗi mawɓe ɓen horminno ko wiyete suudu gandal, ɓe jaɓari ko sakkitorum ɗo yimɓe naati e tariha men on ukkidiri to wiya kaari no ɓuri kaari, ɓe gollitiri hay wiyete ɓen farba ka wigol ben kaari no ɓuri ben kaari, ko nene ma ɓuri nene kaari, ko an fodduno e laamu ngo e yewta e ɗum yeeso ɗo, ɗum ɗon kaka sanga ɓe immanino lancugol Fuuta on. amma Fuuta Jallo on no mari borno limite, ɓe wi wo Fuuta Jallo on ko wiyete Fuuta Jallo ko naade Fuuta Toro on wona Fuuta Masina. ɗo gandi Fuuta Masina on koko fuɗɗi Sokoto e nder Nigeria yahi ha saare sakkitorde nden e nder Mali argol Lagine Kure Male, saare nde no wiye Bamakunkudu ko noon saare nde wiyete, ha ɗon ko ɗon wiyete Fuuta Masina on. bon ko ɗum waɗi nde ɓe jaɓodirno gueɗal ɓe maɓɓe ɓen Fuuta Jallo naɓi jannugol ɓay ɓen arti ɓe sinki saare wiyete nden Maasi, ɓe mana saare Masinanko ɓen iwruɓe Maasi ɓen, kono koɓe suudu woturu koɓe famille goto. hari on tuman kadi ko kamɓe jogui konngol sa ko wiye sa iwa e Mali nata Lagine a ƴetta visa ma a tampante, hari yo taw tun konngol ma ngol ko la ilaha illallah, a wiwa ka ewruɗa wo Fuuta rewra dingirawi rewa sigiri natoya e leydi Mali ndin. donc ɗum ɗon saabu ɓe residirri ɓe okkidiri ɓiɓɓe ɓe jonnidirani kadi talibaɓe ha jogodiral ngal wawi ñiɓude ko o Fuuta ɗon ƴettuɗo gila sigiri on ha ari hewti e leydi Sierra Leone ndin ka wiyete Bindi kam yewti on ɗo ɗon ko Longueur on noon ko fi hen ɗum woɓɓe sika fi hen ɗum wiide Mandengon ko e nder Fuuta on, ko tawde hari on tuma Mandengon e Fuuta on hino jogodiri, hari konngol maɓɓe ngol ko gotol, ko haɓen portojo on fi wota o natuɗo o bonna aada men won e dina men kan. ɗo geli combaji ɓuuri waɗaɗi Fuuta Jallo Mandeng hino tawa e wallitagol. so daari ɗi puutoji Cheikh Ibrahima acci hakke addon ɗum puutoru mon ɗon, so daari kala puutoru ndu daru ɗon on yiyay koode jeenayyi ka dow, koode jeenayyi ɗen ko mawɓe Fuuta ɓe yewti min kon, harana ko woɓɓe goni wiide ko kurwa on ni mi naniri noppi an ɗin cassette goɗɗo wo kala soduɗo puutoru yo ittu nde hoodere ɗo wo ɗum ɗo ko kurwa, wona kurwa ni ɗon andi kurwa on haray ley no juuti dow no raɓɓiɗi calambal, amma ɗum ɗo ko ron waɗi ko katkare, ko koode jeenayyi kadi woni e puutoru ndun, koode tati Mandeng, koode tati Fuuta Jallo
e koode tati basko ton ko ɓeɗo tumbodirno fugumba haldi ko honno ɓe darnita l'islam e nder west africa e nder sous région on tuma noon suuduɓe waɗana koode tati e nder putoru ndu hakke ko ɓe organise no ɓe marnono ɓe hipporayno almami on no hipporayno noon sa ari kam batu a yewtay tu ganda e hino talibajo on e hino mawɗo gorol on e hino lanɗo on e hino naɓowo nele on ges naɓowo nele on ñande hippori wa almami o woɓe foccama patol 50 ñande almami hippori wa talibajo on haray almami follike hiɓe marno façon ji wata yewtude ɗum ɗo sako classe ollan e goɗɗo e maɓɓe kono ɓe marno façon no ɓe hipporayno puuto hara mo be e none mum o sa ari kam battirde e yiyay ɓe tu ganda e siko talibaɓe on marɗa ko sondoɗa e hino ɓeɗa siko lanɗo on e hino ɓeɗa ɗum ɗo fof koye juɓɓudi ndi ɓe yuɓɓino haray Fouta Diallo on tigi tigijo on mo jilla ka huwodiral fulɓe ɓen e woɓɓe sowona ɓawo nde ɓe daranino haɓangol islam on kamɓe mande gon ɓe jonnidiri juuɗe ko Guinée Bissau o fuɗɗi ngaabu gila ngaabu ha hewti e Sierra Leone Kabala ka mi wiyen ɗo bindi ɗum ɗo ko ɗum ɗo wiyete Fouta Diallo ko ɗum ɗo wiyete Fouta Diallo y compris Fodikaria on Fodikaria on no naada nder ton Fodikaria on no tawa nder ton nam haray ko on ɗon Fouta falɗe yewde fi muɗum e mawɓe meɗen ɓe senduno mo waɗi mo diwe tati diwe nayyi ɓe waɗi diwe tati ɓe ɓeydo e diwal ɓe waɗi diwe tati yaajuɗe yawti lagine ɓe watto e diwal goo ngal feƴƴaari lagine ɗon diwal labe ngal gila ko ko miyen ɗo gaabu on ɗum ɗo fof koye nder diwal labe ngal wonno tawti Fouta Diallo on ɓe waɗi diwal timmo ngal ɓe waɗi diwal timbi ko handi ton hari ɓe yuɓɓi ɓe daari ɓuraynoɓe nanodirde ɓen e ɓurnoɗe ɓe jeydude ɓen ɓe siɗɗidiri ɓen ƴette wano misal kankalaɓe ko wiyete kollaɗe kon ɗo geli kollaɗe ko kañum e timbo ɓuri ɓattodirde sa yiwi kankalaɓe mafara ko timmo wonɗa arde kono ɓe kankalaɓe ɓen ko jeydi ko e jeeyaɓe e pita timbi kankalaɓe ko timbi ƴettitta geɓal fi hen ɗum ɓe waɗiri ɗum ko darugol ko ɓen ɓurno ko mawɓe iwrunoɓe kankalaɓe sincoyno timbi ɓe inni timbi tunni ɓe yaari ɗon noon ha dogol tuuma ɓe yaari noon ha leymiro donc ɓe wimo ɓe wa ulul arhami ba'duhum awla bi ba'din fi kitabillahi mo ɓe yo nattu jeeyal ngal ka ɓuura ɓattodirede ɗon ko nin ɓe yuɓɓidirino Fouta Diallo on haray ko on Fouta wonɗe yewde fi muɗum diwal laɓe ngal e diwal timbi e timbo timbi on ɓe ƴetti diwal timbi ngal gila lumbuɗa pongon kokulo fewdo ɗoyɗa iwri laɓe ha memoyi keerol Sierra Leone e Liberia ka wiyete jimi ɗon ɓeni ɗum ɗo ko timbi ɓeɗo kafi geɓal ɓe ƴetti kadi timbo on kadi ɗum ɗon kadi ɓe pooɗi kadi ha keerol men e Liberia sengo Galapay ɗum koye leydi yowmu ndin ɓe naɓi keerol ngol ha ɗon kala notiɗo ɗon konngol la ilaha illallah kanko yoɗa ɓe kafi geɓal ɓe landaki siko ɓe leñol e si ɓe jeydi ko nin ɓe yuɓɓirno ɓawo ɗum ɗon noon ɓe inni ha hiɗen mari siɓɓe ɓe andanɗa hoore mako ɓen sakkani e ndiyan ɗan fiwata portoɓe garu ka laaɗe ara fiɗa en dagaji hetta Fouta ɓe inni ha ɓen ɗon hino ka gaɗɗo maayo ko ɗum wi ɗon e diwal hakkude maaje ɓe labe timbo e timbi e hakkude maaje ɓen ɗon wonno sakkinoɓe ɓen kala batowal kostugal Conakry ma kosti wuri hanti oɗum tuman poron ko wonno ko Dibrika wona Conakry ka port won ɗo porto ko gara e costayno batol fi Conakry ko Dibrika kilométre 5 ka porum ɗon ko ɗo wonno poron ɓe aynini ɓen ɗon ɗon ko ɗum waɗi islam yawuno argol basko ton e nder lagine dini foore on par ce que ko kamɓe basko ton ɓurno marde affaire ƴewtagol ɓe landito ene mi sikku ayɓe ɓen arari lan tarda an kal yahudu walla nasara en mi sikku ɓe arari ɓe nahi yime ɗen ayni batowal arari taw ɓe inni ñande batowal ari o jonne mo puccu o tawoya men Fouta Diallo men adda armé on combaten ɓe on tuma ɓe sendi Fouta Diallo on ɓe moƴƴinimo ɓe waɗi kankalaɓe ko wiyete kollaɗe kon lié colonie de vacances ka fayɓe ɓen hewta fija ka vacances ji qur'ana darte bon ɓe waɗi timbo suudu laamu ndun ɓe waɗi fugumba ka ɓe tarana almami Fouta metelol ɓe waɗi laɓe kala mo ɓiɗɗo mum jangata yo naɓmo laɓe o jangoya ɓe waɗi timbiga ko sakko fiwota keferon iwru ka port Dibrika Conakry yanoya e Fouta Diallo ɓe waɗi base militaire on ka wiyete pellel modiyaɓe ɗon ɗum koye leydi pita ndin ko ɗo wonno premier base militaire mo Fouta Diallo waɗi ɗum ko aɗo portojo garde ko ɗon ɓe entrainayno kadi sukaɓe ɓen kadi l'armée ɗen ko ɗon Almami Bakar Biro koye on kan ɗon o forma pellel modiyaɓe donc haray ko oɗo Fouta
fala ɗe yewde fi muɗum inchallahu taala point ngo no wodi mo duwaɗen toɓɓere nde duwaɗen mantade moƴƴa mi ala yewtude fi Fouta e fulɓe wano noddugol yimɓe ɓen faade e rasisiyagal ma leƴƴi lejjiyagal e bange yagal kono no selli wonde yiɗugol yimɓe mum ɓen ko jikku moƴƴo yiɗugol tariha mum on ko jikku diina yiɗugol surtout ko selli kon e tariha on bungira ɗum mantoro ɗum sabu jomiraɓe gande ɓe no fottani wonde kala yimɓe ɓe ala tariha ara ɓe ala avenir ɓe ala janggo kala yimɓe majjaɓe iwdi mum ndin ɓe wawata tutande iwdi maɓɓe ndin jomiraɓe gande ɓe no fottani ɗum e hoore kadi tariha on kadi ko gandal diina kadi allah wi faqsusil qasosa laallahum yatafakkaruna ko ɗum wiya ɗon al qisas ko tarihaji ɗin qissaneɓe qissaji tariha ɗin bela jo yimɓe ɓe manditoto bela jo yimɓe ɓe wajitoto si neɗɗo foofi o andinama hari ben makko ko kelɗuɗo ɗum ɗon o hersa e hoore makko o darano kelɗiɗa si neɗɗo kelɗi o andinama hari ben makko kelɗa o darayno woɗɗodira e konko ɓen ben makko jasiri ɗon ko ɗum waɗi tariha hekketake kala yimɓe ɓe ala tariha ɓe ala avenir ɓe ala janggo moƴƴo ko andugol tariha ma on wawa ma hewtinde ka fokkituɗa ɗon ko ɗum waɗi ka l'islam a fuɗɗoto tun jangude ka nder qur'ana janga fi gurdan nelaɗo atto annabaku wi'ugol mo innaka la ala khuluqin azim ko ɗum qur'ana woni e wiide ɗon a woni e dow jikku tedduɗo no e wasi ko on jikku ɗon ittuma ka yaasi l'islam adduma ka nder l'islam on faami donc haray ko yowiti kon e tariha men on ko moƴƴi kon ɗum no hana feŋŋinede ko memminta probléme kon suuɗe amma rasisiyagal leƴƴiyagal heɗen tori allah heɗen dandini e muɗum sabu hulugol kamba mo annabijo sallam maki ɓe maki al asabiyatu da'uha fa innaha mumtina rasisiyagal liɓe ɗum ko luuɓu ɗum bonna yimɓe kono noon yiɗugol yimɓe mum ɓen kadi yiɗa leydi mum ndin yiɗa culture mum mo buɓɓaki l'islamu on ɗum kadi koye l'islamu jeeya ɗum koye l'islamu jeeya haray ko sabu ɗum ƴettitte yewtere fi yewtugol fi fulɓe yewtugol fi Fouta na wolugol fi woɓɓe hayka fi woɓɓe kono ko wolugol ko hana wolede fi wota yimɓe men ɓen wota sukaɓe meɗen e fayɓe men wonɓe immade ɓen ɓe majje ko en honɗum hande mo fottuɗa wo ko c'est à dire because ɗum no wawa wolede ka pular c'est à dire ka because no wawa wolede nder ton bonjour no wawa wolede ka nder pular on belke jam bonsoir no wawa wolede au revoir no wawa wolede awa hiɗen e saayi ɗum no wowlo kono si yimɓe ɓe wutinaki wallahi lazim kala jasinɗo fi hoore makko o hittinta fi goɗɗum ngo mi yewtunayi e yewtere ɗo fi sonnajo Amérique tawi ko julɗo imo golla e restaurant kefero imo waɗi hijab ñande goo aroy ka golle o waɗa hijab debbo portojo ni ko honɗum ittiɗanɗa ko wonoɗa wattade womi hayki few womin e modi amen haaɓi o wi ko wattoraynoɗa ɗum jaka ko fi no an e modi ma wondiron o inni hi o wi awa mo dewgal mum boni hayki dina mum ronkata jam fo yaade patron muɗum ñande patron muɗum wikki ɗum an e modi ma on haaɓi tun hayki dina ma kan ñande enen kadi yeddodireɗe o a abise confiance on a hay kay ko an kon neɗɗo nayo hayko ko mum kon fi ko goɗɗo kon ɗum ɗo no jeeya ko hokkata yimɓe ɓen doole fiirina yimɓe ɓen haray ko sabu ɗum ƴettiɗen nde toɓɓere ɗo assalamu aleykum wa rahmatullah aleykum salam wa rahmatullahi taala wa barakatuh joni haray musidal siɓɓe yiɓɓe ko enen nannidi ɗum ɗo nde yewtere ɗo cheikh abdallah nam joni ɗo e auditeur ɓe ɓen fuɗɗade natude haray si tawi kañ kadi toujours no woodi ko ɓeyta toon seeɗa e muɗum ma ko no woodi haray ko falɗon ɗoytitude e muɗum ɗon tawa ko yewtuɗon tawɗon haray ɗon no manqueno seeɗa haray dammal ngal no udditani on sowno ka radio Fouta Diallo international awa gasi haray billahi wa sallallahu wa sallam ala sallam haray ko toɓɓere pet faala ɗen yeñude yañña yewtere nden ɗumde haray ko nokku ka rewno ɗen batte ka rewɗen fii wonde haray tariha on janngugol tariha on yewta tariha on no jeeya e jande alqur'ana ɓe haray ɓiɓɓe tedduɓe heɗitiiɓe radio Fouta Diallo international fewndo ɗo eɗen jogii dalilaji wona dalil goto wona bal wona sappoji wona capanɗe bal ko temeɗɗe mi'at min al adilla ko wiyete temeɗɗe dalilaji haray ɗi anndanɗa hoore ma ene tindini hi gandal tariha ngal hayketake tariha yimɓe hayketake ɗum noon koko janga mandina mandita fottana
wonde haray kala yimɓe haykuɓe tariha muɗum haray ɓe hayki ndimu maɓɓe ni kala yimɓe haykuɓe ndimu muɗum haray fi maɓɓe o montike ka haray ka batirɗe e ka tummodire hiɗo geɗi mi yiɗitike defte islam jane ɗen ka ƴetten dalilaji mawɗi en daari wano nde deftere ceerna meɗen maketeɗo cheikh aboubacre aljabir aljazairi winduɗo deftere nde andanɗa hoorema ala e galɗe julɗo ala e baafal julɗo mo nden deftere konkaɗi naati waali hay si ɓe janngaka deftere wiyete nde minhajul muslim hinde fewndo ni hinde wayla nantina e haalaji teleren haalaji nogay e jeetati woleteɗi gila e pular men ngal ceernaɓe meɗen go e firtani an ngal minhajul muslim on e ɗengal pular e leydi maadi bamako ndin aray kawano cameroun ɓen kadi kamɓe kadi julɓe fulani ɓen ɓe wawi nde honno ɓe egginɓe ka arabu watta ka ɗengal pular nigéria komi sakkiti humpitade kon wano lewru novembre nam octobre komi juurino nigeria miɗo humpiti aray wonde kamɓe kadi ɓe etade fi wattugol nde ka ɗengal pular winduɗo nde ɗo deftere on cheikh aboubacre aljazairi haray qur'ana ko kereje tati ko herere tariha e herere shariaji wondiga e herere bimana gande lugguɗe ko wiyete conscience ulumuji ɗin ko imma qur'ana yewti fi gande lugguɗe ko wiyete conscience ma alqur'ana yewti fi tariha no yimɓe wondirano e no yimɓe wurinno e ko yoron ɗum ɓe wattini e ko qur'ana yewta kon fi wondile ɗen hay ñamande hay domoyowo siɓɓe tedduɓe qur'ana no yeti domoyowo ko honno domiroyta wonde faalaɗo domoyde woto warojo ɗo habbo ɓendugol ko defa kon gayre nasirina ina fandi toon qur'ana ala ko acci hay domoyowo ni ɓe tindini no domiroya sabu argol joɗo habbo ha ɓenda ha rotte ɗum waɗay ha pay koyin koyneno moussa gueni koye wiya ko on ɗum joɗɗiniɓe mawɓe ɗo aybina on tigi awaɗa kala ñiiri mbi andanɗa hoorema rokkiɗama ko wiyete kon jafere hoyre min haray na jeɓal pullo eɗon geeli pullo jaɓata yawe ñammini haray qur'ana tindini ɓe wi haray gayre nasirina ina haray ko toon habbito rottugol ngol habbe ha rotte ɓanne yalti toon fewndo ɗon ɗon haray ɓe noddawe on haqqil maɓɓe andata kadi ko ñiiri ndin kadi juggatno sako pay koye ŋer maw andi inde ko deftere finde deftere timmude hebbinde alqur'anare nden inde yewti fiisi kadi ɗo sariyaji no ñawlorte no resirte no seerirte no tonnaji accitirite mo wondi wodore hoore dewgal mum kono no guertete ko ɗum wiyete alqur'an alqanuni c'est à dire sino famiren no wiye ka pular meɗen alqur'anare sharia yankore nde ma ɗum alqur'ana ka sengo sharia hayno toon ko wiyete qur'an bimana al ulumi no wiye qur'ana gande yankoje ɗen feññinango lentiji ɗi tawata yiitere ko longi wonde yiyata ko be ɓernde nden ɗaɓɓita ɓanndu ndum ɓatto kusukusunne tefe liññitire haqqille gandal e faamu si ɗum wi o hono ko allahu subahana taala yewte fi kammu ngun ko wiya wa zayyannaha linnazirin min cuɗini kammu ngun duuga wonande ɓen yi'oɓe ɓen daaroɓe ɓe sikkude ɗon ko waɗugol lineji pharmaceutique ndaara faanda kalla ko moƴƴingol appareil ji longorɗi ɗin ƴawa ha ɓatto dow ton ƴawa ha muutoyo dow ton longoro ɗin appareil ji ɗi anndanɗa hoorema ko wiyete appareil ji sophistiqué wawa haynagol duule ɗen e koode ɗen a wawa teññidirgol kon dow ton konko ɗum faanda e on ŋaya ɗon nam e joni noon si qur'ana wi hal ataka hadisu moussa yarde arima yewtere annabi moussa e firawna o tariha ni kala gandal tawngal ko feƴƴingal sifade fi ko feƴƴi e hakkude yimɓe e nokkure ɗeɓɓade yantade e nokkure kala gandal yewtugal fi nokkure yimɓe yawtude ko ngal wiyete tariha joni noon qur'ana no wiya innahu kana min al muhsinin annabajo kaarijo jeyama e moƴƴunoɓe andi ko ɗum wiyete tariha qur'ana janne fi annabaɓe e nelaɓe en tawaka ono en jangi ɗum way wasi en tawa e joni noon tawi qur'ana sifani ke fi bonɓe e moƴƴunoɓe kal qur'ana ko feƴƴinno tawi enen hiɗe mbaɗi tariha moƴƴi jangen oɗo anden oɗo feññinanen oɗo tage fongo goɗɗo wi ɗon aray koye rasi siyagal wonde liƴƴi yagal aray ko kanko tooñi wona enen tooñi wama zalamnahum walakin kanu anfusahum yazlimun wallahi haray en tooñaari ɓe tooñi hoore maɓɓe ɗum naara siyagal no ɓangina tarihe mum
نعم الله سبحانه وتعالى كد يوتي إن كد كقرانا وي فقصوا في القصص لعلهم يتفكرون القصص إستانو بتاريخاته إلا جو بواجي تطو أنا يمكن بنون على يوتي بمكو كي بمكو نفوكو ندون تنديني مو يواكيلو بمكو نواكيلي نو تنديني مو يوي فوفر يواكيلو وعلي هولي دوكو كونجيسا بماني كفاكير بماني ويلا volontigiri ate du wakilare ma wakil volontigiri du wakilare ate ma wonno haray ko dum e yetirande tare kan ci tibbe نعم no hani ka yewte ko dum don tumbar den ko beedi ten inshallah mi hakki day mo e نعم بسم الله شيخ haray joni kam tanjiti tun goddo naati taw ka ligne haray de wayma jondude dum on ka rfdi.fouta do fi ka skype ka www.radiofouta.info allo assalamu alaikum allo on wobbe ka skype allo assalamu alaikum allo on RFDI 24 heures sur 24 on wobbe ka skype allo assalamu alaikum RFDI 24 heures sur 24 donc ara yonti no wayno ditude do RFDI 24 heures sur 24 www.radiofouta.info allo assalamu alaikum allo assalamu alaikum on wobbe ka skype allo allo RFDI 24 heures sur 24 RFDI 24 heures sur 24 musidɓe heƴƴoɗe radio fouta dialo international radio fouta.info heɗitoɗen www.radiofouta.info allo assalamu alaikum allo musidɓe heƴƴoɗe radio fouta dialo international radio fouta.info heɗitoɗen hare ɓe anditine jama radio fouta dialo international radio fouta.info heɗitoɗen ara yiide woni ka www.radiofouta.info wonde jalle lamin diallo man daw goɗɗo tum wi konkon ka bafaɗo allo assalamu alaikum allo ono wonɓe ka skype allo musidɓe heƴƴoɗe radio fouta dialo international radio fouta.info heɗitoɗen allo assalamu alaikum aleykum salam on jaram awa tan ala toon ɓe ngureno e jaam allo allo oui ɓe ngureno e jaam on jaram ɓe ngure fonno e jaam aray so deño no liibi tan faala koɗangol ɗon nam inde moɗon présenté taw noon hawa kan seeɗa ka wonɗo men e noddude e no makite ɗon ɗiɗon an direct yaafe potti noon pay koye takkomo ma onon potto ɗon on yaafoto dérangement on yandi mi faalande ko sa musidɓe inde moɗon nden e ka wonɗo min e noddude fo heɗitoɗen na allo mi faalalande ko sa sen haray fiide seeɗa teleren fulɓe ɓen par ce que haara ɓay yaafe présenté taw ko ono woni homɓe ka wonɗo men e noddude yaafo ɗon allo télévision mon on ɗon ma radio on ɗum ɗon kañ kadi bruit on no wadde ɗo moƴƴa yaafe heɗitoɗe radio fouta dialo international radio fouta.info heɗitoɗe ɗum question par ce que fi fulɓe ɓen joni haray lan andi pullo ko andi ano ara num ko needi sa haray ceerno en ceerno en yaafe so ɗumannike min landike on ɗo laabi tati ni inde moɗo min faalande inde mo e ka wonɗo min en noddude ɗum tuma yawte noon min holliran e cheikh on landuɗon ko landal mo ngal ok ko ba mamadou safayu haray ko momi gongore pita kono fewndo hilan dakar nam bisimilla nam haray cheikh ɗo ɓe no wawi ɓe landade question mo haray ustad assalamu aleykum haray mi faala tun landa ko ɓeɗo question seeɗa par ce que haray pullo fota ko andira ɓurɗum ɗum ko needi haray surtout teɗiren men guine ton sen darti moƴƴa en taway fulɓe ɓen wittitinuke ndewgol fay koye mum ko moƴƴa surtout ko rewɓe e tawata kadi ɓe gandi pullo fota ko hersa andirano haray lando sage ko honɗum ɓuuri contribuegol fewnuɗo e ɓoytugol needi on sukaɓe fulɓe ɓen surtout rewɓe e teluren ko men guine ton e tewgen ko fulɓe ɓen hambi woni yande ɗen fof haray ko on noon question mi fannoɓe landagol mi lando kay saɓe mbaɗi programme ji hara yewtutugol e famille on fulɓe ɓe ganda réellement ko ɗum woni valeur mabɓe ɗin harana sikkugol ko yonugol ɗum pullo ko ɗum ɗo woni pullo yagal ngal haray on question noon mi falno yo sata yewten seeɗa nanda toon haray siɓe faami ke moƴƴa kon faala nandagol joni son kuppal taw daren siɓe faami allo cheikh nam
on tini ko ɓeeɗo yewti kon eyi feƴƴinanenal landal ngal ono ɓuri laaɓande. Naam, landal ngal wo ko kamɓe ko ɓe faala andude ko honɗum waɗi si tawi joni éducation fulɓe ɓen change hari rewɓe ɓen ɓawoɗo harane wonde e hersa moƴƴa kono joni ɗum ɗon foppo iwi joni noon naka nder ɓe nguureji e ko no joni noon ɓe faala andude haray ko honɗum waɗi honɗum woni motif muɗum en quelque sorte ko honɗum waɗi ɗum ɗon fop ha si ɗum changeri ni. ɓe jarama haray miɗo faala yen foduɓe siɓɓe meɗen fodugol siɓɓe meɗen ɓe yewtugol yewtere fi sababuji wayluɗe sababuji wayluɗen ɗin ɗiɗi ɗuuɗi ɗi wawata ko limtade nder jonde wotere kono no joli e taskaniɓe en wonde hino jeeya e ko wayli en e ko woni waylude en hannde woɗɗodirgol e koɗoli men ɗi woɗɗodirgol e koɗoli needi ɗi eɗon ngeli wano ɓe arabeɓe kala mo yiɗa waylike e anndu ko jibinaɗo ka saare ne aka saare o yaway haykude arabe yagal ngal sa wattanari haqqil kadi so teɓɓitaka o yaway haykude islam o awa portoɓe ɓen kadi e hoymum ko noon ɓe wayi e ko ɗum waɗi sa yeehi e cae maɓɓe jane ɗen a neɓay haylade e saare fayda fottata e paykun no taƴita travaux a nanta ka oto taɓɓi paykun kamɓe maɓɓe enen noon haray ɓiɓɓe men ɓen ko wonɗen ɗe newde ko Dakar Freetown Monrovia Conakry Luanda e sifano ɗe cae jane nde anndanɗa hoore ma ko feeñi kon e yaasi on boneji ɗin ɓuri fayda ne ay ɗiɗi so ngeli ko piiji 4 ne'ata ko nene e baaba ne ay médiaji ɗin wano ɗi radio ji e télévision ji ɗiɗo no tawa e ne ay ɗiɗi cuuɗi jangirɗi ɗin mbi mana duɗe ɗen kadi ino ne'a ɗate ɗen kadi lahore laawi ɗin kadi ino ne'a joni noon si tawi ko suudu num tu woni wakkilade fiyo needi ndi moƴƴi tawi ka duɗe needi moƴƴa toon radio ji ɗin ko ɓuri kon ko wona e ɗeɗe poste wona wano o radio meɗen ɗo a nanta fi aada e naamo e diina no wowle ko hakkude gimi e gami ko honno jiwu jatorta suka ko honno suka jatorta jiwu ko honno payku dartorto nene e baaba honno ɓe yarita justice honno portirta plainte o ñaawa ɓen makko ka saria honno ɓiɓɓe ɓe gandinirite maɓɓen toñiɗe tawi ko sifa ɗiɗo e gimi e gami e simmuji boɗɗi wona yiyede ka télévision ji e ka radio ji andi hara média on ɗon wonari ne o needi ɗi anndunoɗen ɗin e ɗi faalaɗen ɗin e needi ndi neyaɗen ɗi tawi joni kadi payko ngu yalti ka hoore laawol ko yiyata kon ko jiiɓaare e angal neɗɗanke yaagal e angal jikkinago jikkuji e aadaji ɗi anndanɗa hoore ma ko aadaji wayliɗi aadaji heeferɓe aadaji janamɓe ko honno oɗo wurita e oɗo zaman ɗo o wawa araɓe makko ɓe wawa wonde aray hino ɗuuɗi ha ɗuuɗi ɗum hino yonte ɓeji ɗi mana teleren defalle 90 ɓe anndaɗa hoore ma so tan mbiya e teleren fawtalle defalle 90 wonɗe sabu hannde murtugol needi men ɗin e bonugol needi men ɗum ɗon gasata e nder yewtere e yeru jaabagol landal kono noon haray wayluɗen ɗin enen tigi koye sabu majji ɓawa yiye makko mbaɓe buyi hannde ka ɓiɓɓe mum ɓen no ka cae ko foti si tawi paykon kun jibinama o wondi e nene makko leddi seeɗaji o muyni nene makko o foti entede makko hare mo ka fulawa o janga diina kan ka fulawa toon o fuɗɗoro toon o janga aadaji ɗin o janga neediji ɗin o anda moko ba selante hoore laawol jaɓante o anda moko ba salminay o anda tawɗo yimɓe salminay o anda ko toso ko salminta jano o anda ko waɗɗiɗo fowo o anda ko wonɗo yaade salminta dariɗo ñani o wutino ɗum ɗo e ɗon andi ɗi fof ko sifa neediji meɗen o anda neɗɗo faabe to nana ɗoyi to boddi e sunture goɗɗo ma e hoggo goɗɗo o ƴetta undugal ma leggal ma falawal o suto toon o nana suudu goɗɗo sumi o ƴetta ndiyam o suto toon o nana tawi ko yooliki o dogira o yara ka caango hande o wooti ko wiyete kon solidarité mi mana neɗɗanke yagal ngal o wuuta sifa ɗiɗo wawi heɓade wo ka fulawaji o wona tan ha on janɗa o jippina alquran o defidira coñci no mawɓe ɓen makirayno noon o janga defte cewɗe waɗa noon ka saare ko nimmo ko baɓe men haramɓe ɓen ardiri ka caye kono joni ɓikkoye men koye fof ka hoore laawi wonani heede ko télévision bonɗo e radio bonɗo e laawi bonɗi e école ji ɗi wona diina hakkude ɗiɗo ɓiɓɓe men ɓe woni haray ko suudu ndu wakkili o ndu wakkiloto ha wona e soro mboru goɗɗi ɗi a laamiran ka dewa haray ko ɗum woni tigi tigi on en gonsengo ɗon se wattanari haqqil si en wattanari haqqil en boyrete
nam e wattanare haqqil donc ko teɗɗitagol kono koko liiƴi bismillah RFDI 24 heures sur 24. ok donc RFDI 24 heures sur 24. joni continue yewtere nden en innino jama on ɗo koye nder 1 heure de temps kono ɓe ala yaccude joni ɓa haara yewtere waɗama en acca yewtere nde gayinte joni aren e question tammo haray ɗen tori wonɓe noddude ɓe yoɓe yaafo kadi ha o questionnaire ɗo ara si ɗumanɗo ɗo ko donc naafi salagol o jettugol kono ko tan kadi calculté par ce que ko jama on haray on jarama oustage yewtere nde woni laɓade woni faminide haray hiɗen mari ɗo toɓɓere tataɓere joni komin mari komin landoto on yewtere me'en fi argol islam on fuuta hanki asi haray fahin en jarni allahu subhanahu wa ta'ala en duwani kene laaɗo meɗen on muhammadin sallllahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam haray arten e toɓɓere nden fuuta hankin on e argol islam on ko ɗum waɗi miɗo yewtida ñande goo e gando goo maliyenjo pullo mo mali wonɗo sénégal dakar himo hoɗi médine himo janna ka université jano dakar goɗɗo goo wi wo ko o darno heɗinoɗen ɗo yewtere mum no yewta fi fuuta hanke e fuuta hande o ɓeyi tallan toɓɓere wotere o wi yewtere nden nde feewi kono miɗo faala ya wi'u o liye no islam on ariri fuuta ya wi'u ko honno islam on addiri fulɓe ɓen fuuta ganda sen faami yewtere nden e ko ɗum kadi ɓuri fewde ko honno islam addiri fulɓe ɓen fuuta tayib en sitiɗo nanen en lintiɗo nokkeli buy ka fulɓe ɓen wuuri surtout e leydi sénégal nin ka tawata ɗon hino adi lagine on e leydi sénégal nin toro on hino adi jalon on ardugol islam on ara islam on fuuta no jogii tariha labaɗo toɓɓe hittuɗe himmuɗe labaɗe kono miɗo faala tu e yiltito e toɓɓere wotere weltanagol ɓen mawɓe yi'a kadi tinnare maɓɓe e ɓural maɓɓe mawɓe aranɓe ɓen fi hen ɗum wona fi hiɗe gandi hay ka kulol allah sen pesidirama ko kamɓe ka hittingol fi dina ko kamɓe jeeyi ɓural ngal kono ndaare nde toɓɓere ko honno ɓe jangiri qur'ana firiri qur'ana e pular a taway hunde hawnide ka argol islam fuuta ma addugol islam on fulɓe ɓen fuuta arabejo on arduɗo e qur'ana on iwri ka golf o nanata pular mawɗo pullo yiidaɗo on himo faala islam on o nanta arabu mawɗo on naati kal islam kala natuɗo kal islam le qur'ana wiyaymo iqra bismi rabbika alladi halak jangu non joni a jangay qur'ana on inna hadha alqur'ana yahdi lillati hiya aqwam nde alqur'ana de ndo ɗaɓata on tigui tiiɗugol julɗo mo jangari qur'ana o tiiɗata o kelɗata o hulɓinaki o wala hima wala mirin ɓe jangi qur'ana on heno wuudi ɗon kadi waɗe ngalɗuɗe moƴƴa ko honno o mawɗo wawi hendorde ɗe kalfe qur'ana e ko honno o mawɗo wawi hettirde firo qur'ana on e juuɗe oɗo arabujo siko fewdo men ɗo e wiye ko ñanne yagal ma ko technologie o wallitora ka kono mawɗo on joɗɗini haqqil mum kin o fuɗɗori ka kalfe ka hurufaje ɗen kal fuɗɗorte gandal arabujo on inna hadha alif ndeɗo ko alif mawɓe maki gasi alif ɓay ko ɗum ɗo waɗora ko ɗum adi natude ɗum yawata yaltude no joɗoɗen nin ka salon ɗo se wi yalten ɗo ko ɓeyaka takko dambugal to aɗoto yaltude ka ɓe maki ɓay ɗum ɗo adi ke naati ɗum ɗo yawata yaltude arabujo on inni hadha ba un ɓe maki ba ɗum ɗo no weli fi mi anditira ɗum ɗo baba arabujo on inni sinun ha amayi yeeso neɓa taw yeyi si o wi sa un o jangi kakude ɗen ɗe ñiiƴe ga neɓa taw o innoyi soodun mawɓe maki a ɗum ɗo nandi sinun e sa un e soodun nandi kono mi halfini halfere be ɗo mi halfini ɗum teral e ɓandu ndun ko neɗɗo yawata yejjitude ɓe maki sinun on mi halfini ñiiƴe ɗen mi inni on ɗo sinu mo ñiiƴe on sabu sa winday ñiire ka arabu ko sinnun kadi ko nden kalfere samo ala toɓɓe on fuɗɗortoɗa ɓe maki sinñiiƴe ɓe ari ka sa un ɓe ini ɗum ɗo no nadde buddoy koy ka endu nene ɗo buddoy koy tatoy ɗo gandi gorko ko buddoy ɗiɗo mari ka endu rewɓe ɓen ko tatoy mawɓe maki awa ɗeɗo ko sa un mo sun endu toɓɓoy koy ka endu nene
ɓe maki ɗo soodun ɗum ɗo no urki no nandi e reedu min halfini reedu ndu saadu reedu ɓe aroy kadi kata ɓe inni ta toɓɓe ɗe ko toɓɓe ɗiɗi welɗe mandade ɓe maki oɗo to non oɗo no loppi kono sa junnitimo emo nandi e koyngal ɓe inni ta koyngel andi ta koyngel on sa daari dow ga ko busal ngal ley on ko gueleru ndun no nandi ɓe inni ɗa e hino ɗo toɓɓere banden ɗo kande wali leyɗa no weli fiisi nde poɗoy keɗa harede dogi seeɗa ɓe inni nde ba doguɗo kono andi ɗon ko ba dogi jallo laawi on fami ɓe inni nde ba doguɗo ɓe mandiniri nin toɓɓe ɗen ɓe mandiniri nin kalfe ɗen siɓɓe tedduɓe yetelan ko académie hombo ɓuri oɗo académie ɗo e systéme gandal tawata no ɓuri oɗo forude ko ɗum waɗi hajja aicha ba ko noddano ka UNESCO mo yewtida e debbo portojo min koye hunduko hajja aicha ba mi itti ɗum ɓe yewda e portojo goo ɓoyɗa andi ko wiyete ba e sigi tu as la connaissance de ba e sigi ɓe jiiɗi par ce que ba e sigi naati e nder français ɓe miijita ɓeni ba e sigi no gasa ko koko mi accuno Fouta ɓenni hi wo mawɓe mon ɓen sincani on académie gandal accuɗuɗon ɗum ƴettuɗon ko woɓɓe goo ko mon ko muti naɗu ɗum ko suudu gandal noon ba e sigi lande jannoɓe qur'ana ɓe fof kaduɗe sa hendike pay ko janna kum ba e sigi kum weli lowude qur'ana e mum no selliri dini mo janngari ba e sigi ba on ko kalfe ɗen sigi on ko waslul huruf on so on digi hendoyke sa finimo seeɗani ko ɗum waɗi duuɗe molanaɗe qur'ana adna Allah on fof sa yehi ko sigi e jaɓɓe janna e ma hurufu lijaiya e waslul huruf on ɗum ɗon a wawa jande hoore ma mi nani hay tele ɗen South Africa ɗo ko non ɓe woni jandirde donc ɓe waɗi ɗum ɗo ɓe yilti kadi ɓe wattani haqqil ko arabuji on firata kon ɓe ƴetti firo qur'ana on fof corteji 114 hisbaji 60 juzuji 30 nde kamilure ronkinden ɗo e ceerno Isaga e sentoro ɗo ɓe senoro ɗo ɗum fof ko ɓay ɓe winji qur'ana tawa mawɓe men ɓen hendike nde ɗo ɓe firri nde ɗo kalfere e haala pular ɓe nanata arabuji on nanta pular yeetin ko ñanne woni ka ko technologie ko tinnare wakkilare ɗum noon ɓe duwa jarnede ɗum weltore ɗum tu yoni ko bungiren konko mawɓe meɗen wat ɗon ko ɗum waɗi no weli fii hay sa wiyama ya sintir e sa yii ka woɓɓe go adda ka l'islam no faala natude no gerdede fiyo kalima o sellu a anday kisan an goɗɗum no ɗum no dogude e nder ƴiƴam maɗan donc ko nimɓe ɓe hendoroyi islam on woɓɓe wi'i Ibnu Khaldun kanko maki ƴettugol maɓɓe islam on ko Sudan docteur Mouhammad Saïd Silla sénégalais jo mo mi yewten fi muɗum on wiɗo almuslimuna fi Sénégal e nder deftere makko nden o wi wo hendagol fulɓe ɓen islam on ko e nder leydi Tchad ndin hakkude Tchad e Niger ko ɗo waddi konngudi woɓɓe goo inni fulɓe ɓen ko direct Éthiopie ƴettoyi islam on portoɓe ɓen kamɓe ko ɗum ɓe wi winduɓe ɓen fi tariha men on wano Henry Gramsci anglais jogo ko windi fi leƴƴi ɗin Afrique ɗo o wi wo ko toleren Éthiopie fulɓe ɓen ƴettiro islam on ko toon ɓe fotte islam on hiɓe yeehi e caravane ji ko wiyete gawafil tijariya caravane commercial ɓe yiidi arabu ɓen islam o weli ɓe ƴetti ɓe addori ɗum Fouta e nder argol ngol noon ɓe fijari ɓe rewi Nigéria ɓe sinci ɗon dawla islam on empire islam on Ousmane Dan Fodio ka deftere makko fi Nigéria himo sifi ɗum o wi ko ɓaleɓe ɗimmoɓe amen meɗen nanodira e ko heewi e haala ko ɓennadi islam o Nigéria ɓe jippi ɓe ari ɓe taƴidi kadi ɓe tourni ɓe yaari Sénégal kadi tawi hihi woɓɓe maɓɓe yi islam on ɓe ɓeytani ɓen ɗon ɓe feƴƴi Fouta ko ɗum waɗi gandogo sénégalais jo Ahmad Ly o wi o ko historien jo jannaynoɗo ka université Dakar o wi Fouta acci hakkede o wi ko onon adi jannude Fouta toro yahuɗon noon sattedeji yani e mon gandal ngal majji tawi ko be arton kadi jangon nana son fami yoten ndin kanko o jaɓari wonde ko Sénégal janni Fouta Diallo ɓawo wiƴƴitike tarika o wi par ce que ɓe iwru dow ɓe ari ɓe janni men ko ɓe janngoyi ko menen ɓe mutanoki kamɓe ɓe yehi ha Éthiopie ɓe janngoyi ɓe ari ɓe janni men ɓe feƴƴiri ka maɓɓe kono ɓe yehi sokolaji ɗin e tampere nde ñoƴƴi ɓe ha gandal majji tawi ko ɓe arta Sénégal si ɓe janga kadi on fami yoten ndin nden ko toɓɓere himmude ko docteur Mouhammad Ly yewtinde yewtere ɗo e conférence makko fi fulɓe ɓen haray ko nin islam on ariɗi mawɓe meɗen ɓen hiɓe heewuno wi'ude wota neɗɗo on ndaaru ka o yani ɗon o yejjita ka o feggi ɗon argol islam on e nder Fouta Diallo on ko tinnare nde mawɓe waɗno e hittingol maɓɓe e wakkilare nde ɓe wakkilino nden on tuman ɓe ari e nder Fouta Diallo ɓe tawi rewoɓe sanamuji ɓe tawno rewaynoɓe sanamuji
ɓawo ɓe ari ɓe noddi ɓe l'islam e nder leydi labe ndin ko ɗum waɗi so jangi tariha Fouta Diallo on nanata ka piira labe piiroji ɗin ko on to waɗi ko e nder diwal timmingal e diwal timmongal 18 combat à cause de l'islam jihadiji 17 ɗi Fouta Diallo waɗi ɗin gila jihad on Turban han Talansan en 1725 ha hewti e piiro ngon honnode ka wiyete ɗon Petel Jiga ɗum ko Sumbalako hoɗo ngon no wiye Sorondo Petel Jiga ɗon no wiye fewdo ɗo Hamdallahi kono ko ɓurno moƴƴude ko inde nden acce ɗon ko wi ɗon Petel Jiga ko mawɓen ko sayimbinano kon jigaje ɗen weedu no hanta yeyata fureji ɗin wi ɗon Petel Jiga ɗum no hani ka acce no woodi piiji waylete ɗin par ce que no firi goɗɗum ka tarika meɗen Saudi Riyad ha nde ɓe mari ka wiyete Hadiqatul Maut jardin de la mort ka Musailamatul Kazzab warano ɗon ɓe changari inde nden piiji goo hiɗen sansude hara ɗi hana sansede piiji goo hiɗen accude hara ɗi hana no ittede wano nde saare wiyetende bale min ko ɗo yumma jeeya ko ɗo yumma iwi ka wiyete Sorondo kam yiti on ɗon sa darike ka fenêtre mama soranga tuttike ka bowal Petel Jiga ɗeyanta Sorondo Sumbalako o gelike ko ɗo yumma iwi ɓe yettoya Dalaba Mumbeya ok wano nden inde bale nden inde no hana no sansede par ce que ko inde kefero Noël Bale ko Noël Bale ɗon innitira ko on sahimbini almami sakkitoro Fouta Diallo almami Boubacar Biro mone jaariw nden ɗon no hana no sansede amma Petel Jiga on duwano ka sansede ɓayno firi himme e teddungal ka tariha fulɓe ɓen Fouta Diallo ok bon ɓe ari ɓe tawi sanamuji no rewe ɓe haɓi sanamuji ɗin labe ɗon ɓe convaincu par ce que ɓe arnoy ɓe ɗuuɗi ɓe sakitaki rewoɓe sanamuji ɓe dartaki silmoɓe silmi ɓe silmata ɓe dogi yalti leydi ndin ɓawo ɓe hewti e leydi Timbo ndin tawi déjà ɗon wonino ka ɓe fottayno sanamuji ɗi rewoɓe sanamu hot Guinée on e rewoɓe sanamu moyen Guinée on Mandeng e Fouta on ko ɗon fottayno waɗa satu gongol ɗon satti ko ɗum addi e nder jihadiji ɗin 17 ɗi Fouta waɗi ɗin e nder lagine on waɗaɗi ɗin 10 waɗaɗi ɗin e nder lagine 10 waɗaɗi e nder lagine jeeɗiɗi ɗin fof ko e nder diwal timmongal timbiga kadi satti ha mawɓe déclare jihad ɓe ari ɓe sinki timbi tunni e timbi Madina dongol tuuma ɓe yaltini rewoɓe sanamuji ɗin ɓe soggi ɓe ha Kakimbo Conakry tariha no laɓɓini ɗum pos wonde ɓe raɗino rewaynoɓe sanamuji ɗin Fouta ha ɓe dogi ɓe ari ɓe naati ka grotte ka pammeji Kakimbo fammere no ɗon Kakimbo saɗa iwri Hamdallahi pharmacie ɗa fala yarde ko ambassade Amérique woni ɗon fewɗo ɗo fammere no ɗon ko Allah tun andi ko nder ton heferɓe doguno suuɗi mawɓe dari ka hunduko ɓe wi awa lutton ɗo kono aron tawtari men Fouta on tuma ɓe yiltiti ɓe darni julirde nden kanka labe ɓe darni nde appel e hono pilimili labe e julirde nden kanka labe e nde julirde nde ɓe darnuno pellel modiyaɓe ko ɗeɗo woni juliddaje tati aɗaɗe darne ɗen Fouta Diallo ɓe sinki noon duɗe ɓe sinki duɗe ɗe noon ɓe waɗi académie on jannugol ba on janga sigi on tuman ɓe waɗi saria ñawirgol Qur'ana on ko ɗum porto ɓen jannata ka école ji français buy watɓe ɗo école français ɓe no andi ko ɗum ɓe wiyata le Fouta théocratique duuɓi 96 ko ɗiɗɗodiraka kon ko alqur'ana o ñawirte Fouta Diallo mo wujji ɓe wiya fonte kamilu on ko ɓe wiride kadi kamilu ko yetagol en weyre ko kayre timmini bani adama ande al kamilu c'est le complément ɓeynide kamilu si en timmay ko nde ƴetteten ko nde wiyete kamilu arabu nano wiyata nde arabu ko wiyata nde ko musaf kamɓe ɓeynide inde ɓurde musaf ɓe maki ko kamilu hinde timmi mo jokki nde o timmay ɓe ñawiri Qur'ana duuɓi 960 ko lurra ko lurra kon fi mum ko 150 on 150 no lurra kono 96 o lurraka julɗo e kefere no fottan ɗum wonde ɓe ñawiri Qur'ana nder Fouta Diallo nam ko addi hay talkuru kala kefero araynoɗo Fouta fi haaju ɓe waɗa mo ɓatakuru ko yo ganno ande oɗo ko kefero fi so juulade hay son foccari mo jeje mo wara ka islam la ikraha fi din ɓawo lasrari ari Qur'ana watta yollede to wiye ko lekki arsike kono hari talkuru ɗum ko tampon c'est que lui il n'est pas musulman oɗo wona julɗo hay son naɓari mo ka julirde forcé ha ñande o jaaɓi la ikraha fi din ɓe waɗani kala kefero arowo Fouta tampon so daari photo ka archive encarta photo oɗo Beckman ko warno Fouta Diallo o yiya mi waɗi talkuru
ɓe wi ko libre jindugol Fouta si sallinoddini naɓe o juula ɓay ko kefero ha ñande o jaɓi dina ko noon tal Alqur'an ri Fouta Diallo woɓɓe noon wayli ɗum wi ko lekki arsike e lekki hijab haray ko ɗum ɗo marɗen e banggal nde ɗo toɓɓere ɓe tinni moƴƴa ɗum ɗo kadi wawi darde ka deftere Ousmane Dan Fodio ko yogay komi yewti on kon ɗo no yiye nder ɗeɗe defte ɗo mi jonna on defte ɗen deftere Ousmane Dan Fodio nden no wiye Munzu Fajril Islam fi Ifriqiya Ousmane Dan Fodio ka o wi ɗon de Sokoto Empire, l'empire de Sokoto 1809 nde winda 1809 mo yewti ko komi yewten ɗo e nder muɗum sallallahu ala nabina Muhammadin wa sallam. eyi nam kono woniri haray cheikh weltani keɓe kañ kadi e terrain sengo de toɓɓere kañ kadi ɓe addani en ɗo kono joni haray cheikh men faala en continue yewtere nde mbayru sen inni kañ kadi ƴettede auditeur men tañini tun haray onon tigi on gayni ronkude ko ɓaytu woni haray ko daraniɓe leñol daraniɓe fi Fouta kañ kadi donc haray miɗe weltano on haray men toroto on yen accu continue en yewtere nden comme no waɗirnoɗe ndeñande noon hara on tuma en aroya e ɓaawo weltano ɗon jama on si heeɓi ke auditeur ɓe ɗiɗo ha tato ɓe ƴetteten fi ko dumanno ɗon kañke lando seeɗa après ndaren no fermire en duma on min newnana on fowto ɗon seeɗa. 24. allo Cheikh Abdallah. RFDI 24 heures sur Cheikh Abdallah ɗon nande men Cheikh Abdallah allo ok wimi joni haray men faala yen daaru nam no continuer yewtere nden ɗo hara sen sakkitoren joni yettugol auditeur ɓe ɓen si Allah jaabi ndaren sen heɓay ɗiɗo ha tato ɓa haray tañƴiri joni ɗo ronkere waɗi seeɗa haray ndar men darano fowto ron ɓayru men jetti on tan on ko jemmani en halduno koye nder 1 heure de temps kono jama on ala e accude joni en acci en ndaren no affaire on continuer seeɗa après sakkitoren ƴettugol auditeur ɓe inchallah heɗoɗe yewtere nden taw gayntoɗe yewtere nden après ƴetten inchallah ok joni RFDI 24 heures sur 24. RFDI 24 heures sur 24. Écoutez la radio Fouta Djallon International 24 heures sur 24 partout dans le monde sur www.radiofouta.info. aywa hara en jarni ceernoɓe men ɓen en weltori ɗum ɗo kadi haray hiɗen mari ɗo toɓɓere nayaɓere no gasa ko nde ɗo hombata haray ɗen faala yoɓe ceernoɓe men yewtu en no Fouta fewdori hande e banggue islam. bismillah wa sallallahu wa sallam ala nabina Muhammad wa sallim fahin e yii ha honto mawɓen tindino addugol islam on hitte e himme ko ɓe watno kon ɗum ɗo e yii e tawti ko onon geli ɗon ko min mi anda onon hiɗon geli ko min mi anda heeɗiɓe en e heɗoytoɓe e tummodiraɓe ɗo no geli ko min mi anda wallahu shahidun ala ma aqul Allah ko seede dow komin wolde kon ko anduɗa wo seeɗare no woodi anduɓe surtout ɓe maître ɓe men professeur ɓe ay kamɓe modérateur ɓe ɗe andi ɓeɗo ko professeur ɓe ka université joguiɓe niveau mustawa jannugol e nder université kono kan kan ɗum ko cheikh bari en ɓeɗo haray ka yen andu tun wonde mawɓe ɓen ɓe tinninoke ɓe ñinni islam on e nder Fouta Diallo koko wonɗo yi'ude hande e Fouta hande ɗo geli Fouta hankinje on komo moose haray buye meɗen heeɗi ke o suka meɗen Mouhammad Saliou ko ka gimɗol makko ko honɗum wi Fouta ko honɗum wi Fouta hande alhamdulillah rabbil alamin ko suka meɗen ni femɗo mo jangude jami islamia o kecco kadi koye duɗe meɗen kadi o rewi kadi kono no hawni ha feƴƴiti ko wi Fouta kon ka bangal hankin ko Fouta yettiniɗo ko wi Fouta hande ka bangal Fouta hande ko Fouta gonɗinɗo mana wona gonɗinɗo mo imanu de komo jon gonɗi si fi Fouta on weeɓitama hande a taway ko masuf jiddan ma al asafi shadid e wona ko coñci ɗin wayli kon wona ko ɓalli ɗin wayli kon woni ko yurmi kon koko haqqillaji ɗin e ɓerɗe ɗen wayli kon mafhum coñci ɗin hari no mawɓe meɗen wattorayno noon e hande mo wi wattoray noon ko sa'i o hittata si neeɓi seeɗa o wattiki aray mo hitti si jokkodiri aray ko wiyete ko komo aduna yehi accimo ka cuuɗi men ɗin kaɓe wuruno ɗon no sella ha si on tigi ɓi suudu paani kelɗudu ka makko o waɗa ɗon kadi suudu huɗo anditugol tariha on e fiwota aada o majju e ɓuuɓol ko heɓoto ɗon kon hara na ɓuuɓol ngol andanɗa hoore ma no jillodiri e gaz mo porto moƴƴini ko ɓuuɓol tigi wol ngol nature on haray no wela wonki kin tabiya on
joni noon ɗi cuuɗi labaɗe ɗi cuuɗi paani ko heeɓi ka meɗen karolaɗi e koreji ko dari ka meɗen hannde wona ɗum ɗo woni ellawge meɗen, wona hay ñandu moƴƴuru ndun, naafi haɗi ɓe ɓuuri e ñandu moƴƴudu ñandu tiiɗu ndu, kono hannde ko wiyete albanul mustawrada o mustawraba ɓirele e ñameteji ɗi andanɗa ma ko importaɗi naati ka meɗen glokilji hannde façon wona ɗum ɗo woni ella on eko wullini eko wullinta kon fi Fuuta hannde koko diina kan wayli kon ka meɗen, ko haqqillaji yimɓe ɓen boni kon eko dimu ngun morti kon eko tawi kon ha hannde en fewndike ka woɓɓe wiya jaka koni wawɗon e hanka tawata woɓɓe wiya a hiɗo wolde kono ɓeɗen andi on goyi. Mi jonna en ɗo misal goɗɗo no yewtude fi beere, fi harmugol beere Conakry e waaju hittuɗo beere nde moƴƴa, zina o moƴƴa, mawɓe men andano ɗum ɓe falanoka ɗum, acce jokke mawɓe meɗen addunoɓe islam lagine fenande mawlanande nde woɓɓe woloyi, mi ala wiwde ko homɓe kono woloyande no gasa ka arabu ɓen wonde no woodi adiɓe en kal islamu lagine, ɗum ko fenande noon buhtanul azim. tarika no mandini enen on arugol yahangol ko duuɓi 500, ñiiɓugol men ngol ko duuɓi 350 ñiiɓidugol men e islam on Fuuta Jallo, amma ɓe woluɓe ɗum tarika no mandini yaha ara maɓɓe on ko duuɓi 400 e seeɗa, ko duuɓi 200 e duuɓi 300 e ko fawa tarika o mandinani ɓe islam on ka maɓɓe. donc si ɓe wi kamɓe addi islam o lagine haray ko woɓɓe ɓe wolanta ɗum fi windugol taqriratiji winda contrandiji ɗaɓɓa buuɗi ka arabu ɓen, kono eɗen andi kan tarika no holli no ardira noon ka bangal islam, wona ka adagol e leydi ndin kono ka bangal islam no anda ko homɓe woni yeesoɓe. si almamiɓe lintama kadi no wawa andede ko ɓeɗo ɓurno ɗudde almamiɓe, ɗum no tindini adagol maɓɓe on adorgol islam on e nder leydi lagine ndin. ala kullin hande kan nde on nden neɗɗo wajotono fi meɗen goɗɗo goyni ko gonga, o mawɓe mon wakkiliki addi l'islamu lagine, on ƴetti buriɗi on darike onon ɓiɓɓe ɓen hiɗon fittude yaltina. si tawi yeeyoɓe beere ɓe lintama tawi ɗuɗiɗi kaɓe mawɓe mum addunoɓen, yeeyoɓe concoy faɗu koye bodi e sexy, par ce que eɗen andi ko windi kon ka sunna nabijo sallam wonde sinfanun min ummati min ahli naari, feddeji ɗiɗi ka mofte an ko yimɓe yiite. nelaɗo maki mi yaari ɓe no jaayi ɗin feddeji ɗiɗi nisaun kasiyatun ariyat, rewɓe marɓe conci buy kono hay gotum surrataɓe, tawi darama noon koɓe mawɓe mum ɓen adduno islam ɓe woni yeyde ɗin conci. hadise go wi ɓen rewɓe ɗon ko huɗaɓe huɗeɓe son huɗariɓe ko huɗaɓe, taw si tawi ye wattiɗo concol ngol on Allah huɗay on addoyɗo contenaire on saadi on ɗon kan duwane. si tawi wiyama wattiɗo lulu kunkun ko huɗaɗo, bodi on e sexy on, ɓay sexy ko awra sexe, bodi on ko ɓandu ndu gandi ko ɓandu o watti. si tawi wattiɗo ɗum on woni huɗaɗo haray jippinɗo contenaire on ha wattotoɓe heeɓi ko watto on ɗon ko duwanaɗo. si kuddi sendama ko on ɓurata ka awa konguɗi buyno gongude hoore men ko mawɓe men golliɗe golle ɗe yewtuɗen ɗo addi islam, kono enen ɓiɓɓe ɓen buy e meɗen min naari enen ɗo kono buy darike no faala yaltinde. portojo arnoɗo on ɓenamo Madeleine Brex ko on windi o livre Islam au bord de divergence, o ñiiɓi Fuuta Jallo, waɗi mission duuɓi 50 fi waylugol Fuuta, o waɗi duuɓi 23 Fuuta, ko on sinki ndu cociru wondu laaɓe ka saare ɗon ka miside mawde ɗon. so naati nder to yeey tampo makko e signature makko ka plaque d'honneur ɗon, ko yahata o wi mi ñeñini ɗo ha mi heeɓi cociru woturu Fuuta Jallo, kono noon mi heɓari chrétien jo hay goto, ɓeyni soku ndu ha moƴƴa e heɓoye natoyoɓe. o hooti e portojo sincuɗo cociru ndun on laabe e mamu lina ndun cociru lina, ɓawɓe gayni ndu darnude ko tumtere ɓe addi ɓe uddiri bafal ngal ɓe koliri siman ɓe mandini ɗon ndu uddi toyte, ndu cociru gollitiroyte, kono ko 40 ans après hande, ko duuɓi 40 ɓawo ɗum portoɓe giwi Italie argol udditandu, hande pasteur jon e ndun cociru ɗon ko suka pullo. ko ɗum waɗi hande on hino yurmi on fof on daari cassette on ka débat min e ceerno Sanusi annasara, ceerno Sanusi chrétien duuɓi 40 mawɗo no ka église, konko min gerdi ɗon fof ko ɓiɗɗo makko on wawi hettade, wona do kanko ko nin o mayiri e luttiri e keferako, taw waɗi 40 ans e mawɗo go mayɗo nokkugo e hoɗo go mi ala jantade nokkur nin, ɓawo mayi chrétien ɓen addi karwal wi no arani fure maɓɓe on, ɓen noon ko yetenoɓe ka julirde ka inde boboji e ka duwanagol bolonda on, ɓeyni ko menen jeeyi o
ɓe yeyni o way ko minen jeeyi o ko mawɗo julɗo ni so fillitike ɗum ɓe yeyni meɗe mari seedeji o wayno ɗo emo nawni mo yahude Maroc ko Italie o wonno yahude o taranoye metelol ka église ɓe yaltini photo ji ɗin ɓe holli ɓe yaltini photo ji ɗin kanko e Robert Sara e hoore ɓe coociji ɗin fof ɓe yeyni o ko fure ame mawɓe make ha ƴette yahon ko jiibe tay goto anda ɗum yimɓe ɓen tewtiki aduna bal tusiruna al hayata dunia aduna o yimɓe ɓe rere ɗi saabu ɗum ha watti hay ko de dina mum kan Fuuta hande on no yurmi saabu honɗum ɓe watno toɓɓe jowi ko ɗon boneji wonɗi ɗin fop e hoore meɗen hande ka Fuuta hande mi ɗaɓɓa darodde ko toɓɓe jowi ɗe gagne on moƴƴinno on andi Allah wi en bal makaru layli wan nahar jemma e ñalorma ɓe fewji kamɓe ɓe jooɗaki heno fewjede e hoore men enen en ala fewjude no daɗiren ko waɗi goɗɗo goo wi en wo ndaare hay bewa mban beyi ɗin si ndiyan ɗan ƴiini ɗo ɗan ƴawi beyi ɗi ɗaɓɓay solution ɗi ɗaɓɓay kisan kadi ɗum o ka jawe ɗen ka burure mo huɓɓi yiite ɗe doga eɗe yalta ka fitare enen no yiite no huɓɓa e men hay goto ala wiide ko honno gerdeten eɗen jooɗade sen tummodiri ka juliddaji lappen bayanaji kambanen ɓe ala ɗon weltanoɗe wonɓe ɗon ɗumannoɗen hiɓe jiiɓuɗe en ka meɗen wano ka meɗen Conakry wallahi lazim min na ka meɗen mi jibinaka fulawaji ton iwdi ndin ko ton ko Conakry mi andi e Freetown kono hande ala ko mi jogi souci wa wuroygol Fouta Diallo on faami fi hen ɗum daro wono Dalaba centre Dalaba ko wuddu Fouta Diallo hakkude o milier climat o no laba ha no laba hande Dalaba juliddaje juma ɗen ɗon e coociji ɗin foti juliddaje jowi hippaɗe juulayɗe juma e coociji nayi gaynaɗi udditeɗe e tati wonaɗi darnede on gilike ustoya pita ka tawata nden mawɓen ɗon ko portojo garata wonɗa ɗon ko mawɓe luɓunomo ɗon wonde noon a nadata ɓiɗɗo amen ka dina ma few o wuuri ɗon duuɓi 30 o maayi ɗon fure makko on ƴetta o kay keesowal natta France hande ɓe aroyi ɗon condition mo mawɓe jonnuno a wuura ɗo a nata ɓiɗɗo amen e annasara yagal heɓe darnude ɗon coociru ƴettaydu guluje tato yimɓe ɗum no dida waali ɗum 3000 fidèle ɗum ko sama kala ɗum chrétien kanata wiya ɗuma honka tale wiya Allah ko tato e hawre na ɗum ɓe jangi ka injila ka ancien testament Nehima e Habakok ko tindini wonde Allah on ko goto Genèse ko holli Allah ko goto defte ɗen 66 ka defte linjila e tawreta fuu no wi Allah ko goto he is one holy God ko goto woni reweteɗo donc kono fiyo ɓe resi so ha ɓe wayla en no waylorɗen ɗo nin eno toɓɓe jowi ko ɗeɗo ɓe awlori ko ɗe ɓe ƴanori fiyo ɓe hewtu en ɓe wayla e nde waylande ɗo ko nangugol talibaɓe Fouta ɓen ɓawo nde ɓe arno ɓe memmini yite ngen Fouta ka bataille sakkitoro sahimbinede Alman Bakar Biro botore ɗo geli hari mawɓe waɗi jihad en yewti fiyogol maɓɓe turban ka jonke waali ɓawo ɓe andi ko diwal maɓɓe Guinée Bissau ko diwal Fouta ɓe yehi ɓe sayi ɓe waroyi ɓe raɗi jonke waali ɓe lanci laamu makko ngum ɓe joɗɗini l'islam ngaabu sa yehi ha hande a yiyay batte ngaabu ɗon sa yehi a yiyay turban ɗon batte cuuɗi batte tataji jonke waali ɗin ɗum ɗo e batte Guinée Bissau ko site touristique fewndo ɗo ɓe yehi Sierra Leone ɓe naadi l'islam on e nder koyna dugu on noton ɓe soggiri noon ha Libéria ɓe janni Qur'ana ɓe darni juliddaje wano woni ɗon Angola ɗo ni hande ɗon maha ɗo juliddaje ɗon darna ko non ɓe gerdiri ɓe liɓi affaire sana mon fof porto ɓe jooɗo wi heyi l'islam on heeɓi dole ton mahin liɓen dina kan ɓe arti ɓawa walla wi kamɓe hiɓe fewjude kamɓe ɓe wallinari ko maɓɓe kon hay si enen en sikki en laawike kono kamɓe ɓe lowani en on tuman ɓe arti ɓawo ɓe arti plan maɓɓe ara noon taw ɓawo ɓe liɓi dawla islam on ɗo gueli Talansan tawi feƴƴi 1725 la bataille de Talansan ka piiro ka jihadi honnode Petel Djiga ɓe wawi profitude ɓe sahimbina Alman Bakar Biro ɓawo ɓe sahimbini ngal ɓe rewri ngal fiyo ɓe sahimbi Alman Bakar Biro ko yeetagol lamɓe diwe ɗen Fouta Diallo wonde
oɗo na ko wowuno ɗon kongo woni e muɗum 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 ɗon Diallo international ɗo aray heɓi ɗo probléme hun seeɗa ko fi ɗum donc haray kono artay ɗo joni ndaari no gayntore ɗo ɗon enen e Cheikh Abdallah fi yewtere meɗen nden ko yowiti e fi Fouta hanki e Fouta hande mo ndaari ɗe toɓɓe ɗo ɗe ɓe waɗani en ɗo o tawa tigi tigi yo gonga maɓɓe haray Fouta quand même ɓurti hulɓinade par ce que joni na solution ji no fi ɗum ɗon immare darnane fi no Fouta hettira ko jeyino ko 3000 fidèle ɗum ko sama kala non wona sama kala few chrétien kanata wiya ɗuma honkatale wiya Allah ko tato hewre na ɗum ɓe jangi ka injila ka ancien testament Nehima e Habakok ko tindini wonde Allah on ko goto Genèse ko holli Allah ko goto defte ɗen 6:6 ka defte linjila e tawreta fuu no wi Allah ko goto. He is one holy God, ko goto woni reweteɗo. Donc kono fiyo ɓe resi so ha ɓe wayla en no waylorɗen ɗo nin eno toɓɓe jowi ko ɗeɗo ɓe awlori ko ɗe ɓe ƴanori fiyo ɓe hewtu en ɓe wayla e nde waylande ɗo ko nangugol talibaɓe Fouta ɓen ɓawo nde ɓe arno ɓe memmini yite ngen Fouta ka bataille sakkitoro sahimbinede Alman Bakar Biro botore ɗo jeli hari mawɓe waɗi jihad en yewti fiyogol maɓɓe turban ka jonke waali ɓawo ɓe andi ko diwal maɓɓe Guinée Bissau ko diwal Fouta ɓe yehi ɓe sayi ɓe waroyi ɓe raɗi jonke waali ɓe lanci laamu makko ngum ɓe joɗɗini l'islam ngaabu sa yehi ha hande a yiyay batte ngaabu ɗon sa yehi a yiyay turban ɗon batte cuuɗi batte tataji jonke waali ɗin ɗum ɗo e batte Guinée Bissau ko site touristique fewndo ɗo ɓe yehi Sierra Leone ɓe naadi l'islam on e nder koyna dugu on noton ɓe soggiri noon ha Liberia ɓe janni Qur'ana ɓe darni juliddaje wano woni ɗon Angola ɗo ni hande ɗon maha ɗo juliddaje ɗon darna ko non ɓe gerdiri ɓe liɓi affaire sana mon fof porto ɓe jooɗo wi heyi l'islam on heɓi dole ton mahin liɓen dina kan ɓe arti ɓawa walla wi kamɓe hiɓe fewjude kamɓe ɓe wallinari ko maɓɓe kon hay senen en sikki en laawike kono kamɓe ɓe lowani en on tuman ɓe arti ɓawa ɓe arti plan maɓɓe ara noon taw ɓawa ɓe liɓi dawla islam on ɗo guili Talansan tawi feƴƴi 1725 la bataille de Talansan ka piro ka jihadi honnode Petel Djiga ɓe wawi profitude ɓe sahimbina Alman Bakar Biro ɓawo ɓe sahimbini ngal ɓe rewri ngal fiyo ɓe sahimbin Alman Bakar Biro ko yeetagol lamɓe diwe ɗen Fouta Diallo wonde oɗo na ko wowuno ɗon kongo woni e muɗum tawde Alman Bakar Biro hihi woɓɓe go wi ko coup d'état o waɗi fiyo laamu kono fiyo laamu coup d'état on ko fiyen ɗum tawi almami Fouta o négocie e porto ɓen o falaka ɗum waɗa o waɗi coup d'état on o laami o firti ko ɓe haldirano kon porto ɓe rewri yimɓe makko ɓen tigi enen ɓe yani makko enfin ɓe sahimbinimo ɓawa ɓe sahimbinimo ko ɗum ɓe hikki ɗon ko argol nanga talibaɓe Fouta Diallo naɓa e kasoji settuɗi ka wiyete Fotoba ɗum ko Kasa Conakry kaso molanago ɗon genale ɗen noon mo yeehi o juuroytode fewno ɗo ko seeɗani yoɓata naata Fotoba ɗon no waali ɗon ko ɓe hollata kon ko 13 tumbu ko genale e honnode 13 ɓe hollata ɗon wonde ko ɓen waali ɗon kono no anda ko temedtato e goɗɗum naɓano ɗon talibaɓe e so yeehi Point Noir ɗo kadi woɓɓe addano ɗon tele ɗen 400 talibaɓe nangaɓe ara ko talibaɓe hisunoɓe ɓe tawata wa mum hari ala e nder Fouta Diallo on ɓe ƴetti woɓɓe go kadi ɓe naɓi Nouadhibou ɗum ko Mauritanie e woɓɓe go naɓanoɓe Europe ɗum ɗon fof artari talibaɓe ɓen fiyen ɗum ɓe nangirno talibaɓe ɓen ko par ce que si talibaɓe ɓen nangama ko ɓe woni fournisseur ɓe dina kan ko ɓe woni yarnoɓe ɓen dina kan yimɓe ɓen ɗon ɗoyte dina kan ɓawo talibaɓe ɓen ko waɗi on plan ɗon ko Noël Balé o innitiraɗo nde sare nden tigi ko Dune nde wiyete Mamou ko ɗum waɗi nden inde no dowa artirede Dune oli e Balé on ko inde kefere ko wallino stratégie on o wi fanni on nangari talibaɓe ɓen Fouta ɓe artiray kadi dawla islam on ɓe artiray pouvoir islam on Fouta ɓe aroye toɓɓere goo ɗimmer nden ɓe huɓɓi guiteli hakkude lamɓe kantonji ɗin lamɓe ketunji ɗin tekunji ɗin ɓe arno joni ɓe huɓɓi yite hakkude tekunji ɗin ɓe waddidira ɓe nawoɗo no falama nangude ɓe nawoɗa no falama nangude oɗa no falama arde itta joɗɗina miñam mum
ceerno kaari ka lamateri maɗa ɗo suufajo ma on haldi e almami kaari yo ngar walla mo o liɓe o laamu ɓe huɓɓi yite kadi on tuma Fuuta naati e guereji hande kadi na Fuuta woni haɓidude e heferɓe ɓen fii yoɓe jaɓul islam tawi ko Fuuta woni haɓidirde nder ton ha hande noon on hasidi wari goy ɗin probléme ñina hakkudeji meɗen hay so wiyama ɗo joni ha ceerno kaari no mari inde boobo misal wiyama komo Dalaba emo mari inde boobo no wodi darotoɓe ka sera ɗan ƴiƴan ha sidi gaynaɗo ɓe na daren ko homɓe ɓurata nulande si Dalaba ɓurdire ɗon goto ɓe nayi ko ko affaire Dalaba si waɗiri labe kadi wiyayi ko affaire labe on kadi si waɗiri mamu wiye ko affaire mamu on mawɓe men ɓen haari ala ɗum kono kaɓe arnoɓe huɓɓi ngey yiite ɗon haɓa piroji waɗi on tuman ɓe wawi nadude on hen ɗon hakkudeji yimɓe men ɓen ɗum kadi bonniti pottal ngal toɓɓere tammere nden e poson jiɗi ɓe adduno ɗin ko argol senda Fuuta itta ka diwe watta ka keeri Porto ɗo gandi hari ko diwe wonno toon ɓe ari ɓe itti ɓe watti comité ji e arrondissement wi'ugol arrondissement e comité ɗum ɗo no anda ko sendore laamu nde wolata fi dina automatiquement ko ɗon laïcité on fuɗɗi ilmaniya on kaɓe itti ɗon diwe ɗo gandi diwal ngal no waɗi ko firi ko fewjowo fi ɗon on ko alqurana fewjirta amma si wiyama arrondissement e si wiyama comité on ɗon ko habbi ko orde iwrowo Paris ma iwra Dakar capital sous région on colonie on donc ɗum ɗon kadi ɓe wawi ittude ñawore qurana nden rewrugol e arrondissement on e comité on ɓe itti diwe ɗen tawi hande kadi nafi qurana wolte koko Porto waɗi kon ɗon kadi ɓe wayli ɗon ɓe haɗari ɗon ɓe aroye tomɓere ɓurde hulɓinade nden ɓe daari tawi mawɓe no acci duɗe ɓe wi yo ɓe ɗanni duɗe ɗen fiyo duɗe ɗen ɗano ko ɓe adda école ji maɓɓe ɗin e civilisation ji maɓɓe ɗin ɓe adda ko Fuuta hilno ha tawa ɓikkoy ko yahata hittinta hande kadi fi duɗe alqurana ɗen enen ɓe tummodirɓe ɗo fop ɓurɗo fanɗe duuɓi on ɗo no gasa o suka janganɗen ɗo ha nawri dow ala iwɗo ka meɗen Fuuta Jallo tippinari qurana ka on heɓata on génération gila yamen ha nawri dow so ƴetti gila yamen ha on jippori ley hande pay koyno iwde Fuuta Jallo hare anda qurana so yeey ko nakiri kala ka yewɗon e cayɗon tawi pay kun no jogui sira sum pay kun duuɓi jeeɗɗi ikun konka ɗon kon habbi sirowo est ce que kun ɗo ne'ama nedi nder suudu kalla o boni hay so heɓoyi jawdi o nafata o fuɗɗotoma taw taari ka nayi andi kono weɓiri ɓuuɗi mi siru taw duuɓi joyi ta fijirande affaire julide ça c'est pas mon problème ma pinilan fe on ɗo ko chantier on par ce que o anda ɗum so o wuuri duno e mawɓen ha ngo ƴoƴi no yoƴƴirɗen ɗo ni enen ɓe wonɓe wolde fi juliddaje o andi jakasi goɗɗo wona e pullo be o hittina fi julirde sa memminino ko yeeso wonayno ka ko ɗum woni ko métamorphomie ɓe wayli yimɓe ɓen duɗe ɗen ɗanori kamen hon ɗum fewdo ɗo ni Fuuta hande on so yeehi kamen heɓe addi o programme alimentaire mondial pam ɗum alana en nafa ko haɗi wondana en e nafa ari Fuuta Jallo ɗuytari heege nafi itta heege ka itti hegen ka ɗuyti lettre ji ɗin hasbi allahu maro ko lanni ɗuytari ɗum ko hodir ɗum en ɗanningol duɗe mawɓe men ɓen immintina programme ji maɓɓe ɗin par ce que yeno programme on no waɗa ka programme alimentaire mondial pay kun ar kun e 7 heures wo ka école ko yara e gosi yara no waɗa ɓira e sukkar aroy kun e 8 heures 30 ha e 9 heures wo hara e sukkar no wodi kono ɓira waɗaka ar kun e 9 heures wo ko paho hara e sukkar ala joni noon ɓiɗɗo ma o ngala heɓude ɓiraɗan gloria e sukkar ka maɗa himo andi ɗum no heɓo ka école o jotto ɗon yirgulgol ɗon qurana o ronka o faɗoya gosi pay koye doga dawana ɗum koye ñalla toon koye fija toon ha e 14 heures ɓawo ɗum koye fija toon ha e 18 heures koye aray koye ronki koye janggari qurana ko nimɓe waɗiri qurana on ka meɗen hara inchallahu en daroto ɗeɗo toɓɓe ɓawo futuronko ko yoni ɗo gasare on faami komi faala yodde kon hande a yahay ka koɗoli men Fuuta fotta ɗon e biniri vodka no tallo toon ka cuntuji ko mbo naɓini toon ko avion rewi ɗon ndi futti kala ko jibinaɗo ɗo yari ndi fotta e sukaɓe mawɓe wiya haaju amen no yane mum ɓena menen haaju amen ala e mum sike ɓe ñaami durugu fotta e juuɓe ɓen amma ko mbawon sa selari kamɓe dow ɓe selata ka haade ɗe gandi debbo ka meɗen si fotti e gorko mo dogude okko ka fitare si gorko wini assalamu aleykum debbo ena fitare jabanolan ɗon ka hande noon son fotti ko amma ko mbawon selata hari ɓawo ɗo enen fop neniraɓe men ɓen ko mawɓen proposata ceerno kaari am kaarijo an sayku ko Fatoumata Baylle jombata habbo mo ñalande kaari on ɗum wolayno ɗon goto ala ko wol hande noon a yahay tawa e ɗatte cele hakkude hoɗo e oɗo suka on ɗo joni no wundi ɗon jiwon ka men Fuuta ɓe yewta ɗon joni no mariage men on ko honno guerdoyten ko honno joni kamɓe woni haldude na mawɓen ɗum kadi ko waylanduru noon
ko déracination non ko inhiraf non iwgol ka aadaji men yettiniɗi ɗum aldana e ngella ɓiɓɓe fiiruɓe gaynuɓe rondiɓe aduna Allah ɓen fop ko ɓe jombaɓe gorko landaka si ko o faalaɗa okka jiwon ko ɓe rondi aduna on hande enen noon suɓotoɓen ha yaltida e jiwon samedi yaltida e makko ka motoru yara supermarché artiramo hiira noddamo e 1 heure ɓe hiira ha salli feññinana subaka enen ɗo kadi tariha o yetoyto en ɓiɓɓe men ɓen ko honno wawoyta wallahi rewɓe ko Allah yiɗi yarliɗon fop ɓe fiiray rewɓe ko Allah yiɗari yarliɗon ɓe gaynta haaju hara inchallah mi daroto ɗo ko ɗum woni fi Fouta hande on no sunini e wawata yewde fof beere no yarede toon dorogu no toon coociji ɗi no darnede toon duɗe mawɓe meɗen ñifi ɓiɓɓe ɓen ɗoftaki nene e baba rewɓe joni hulata modi mum hersata dare wano yummanene ne Alman Bakar Biro ɓe wi mawɗo noddi yummirawo on ɓaawo gueƴe mawɗo gari dari ka dambugal yummirawo mawɓe yijitino noddi nene makko e ɓingu mum ɓe feƴƴi ɓe waali ko ɓe yalti salligagol subaka ndiyan no saƴa ɓeyni ko on boni yummiraɓe maki ko min jaariw mawɓe maki a garay no darɗa ɗo e leyɗa ndiyam ɓe maki ɗo noddunoɗan ko yitto toon ka gueƴe ɓe maki hanno naata wo on noddan mi ari ha ɗo mi wisi mi naatay on makari yomi naato har miɗo habbi hande mako ɗo yomi naatu wo darenedi mawɓe maki mi toriki Allah mi maati ni nder ga a fanki ha bitikela yo ɓiɗɗo ma o matu ayɓe ɓen doga on duwa ɗon jaabi e Boubacar Birou donc hande noon ene rewɓe men ɓen koye gore donc ngil civilisation wil bo ngil addangil ɗo wayliridi men ɗin ara e ndu waylanduru ɗo e ndu wonani en lorra yo Allah ittan en ndu ara mi daroto ɗo wa sallillahumma ala nabina Muhammad wa sallim wassalamu aleykum wa rahmatullah waleykum salam wa rahmatullahi taala wa barakatuh haray tigi tigi on cheikh on nani yewtere nden jama on fop weltori joni cheikh men accida on e konngudi ɗin ɗon si tawi woni auditeur ɓe heeɓi ke ɗiɗo pet haray wono ɓe ɓe noddiro en jetta e ɗiɗo pet fi fermugol ɗum par ce que temps o joni haray yo pooɗike seeɗa haray cheikh assalamu aleykum waleykum salam wa rahmatullahi nam bisimilla mon joni haray tigi tigi on haray neeɓi ka téléphone ɗon kono reɓe ɗen tori yafuye joni haray min accida on e konngudi ɗin ɗon joni weltano ɗon jama on so tawi ɗon mari ko ɓeyta toon sowno ɓeydi tan en attendant ɗaren sen heeɓa ƴetta e auditeur jo goto ma ɗum ɗiɗo fi en ferme sana ɗum ko nder 10 minutes da wonɗen wontude ɗo inchallah fi fermugol émission barakallahu fikum hay so mataki lorra wo waɗari ko welo welo tun e moƴƴere woni ndeɗo jonde hiirugol sifa nde ɗo hirde islamu yankore hirde lasɗi yankore hirde nde anndanɗa hoore ma en waɗa e ɗiɗi sifa mayre hirama tawi ko fi Allah hirira wano wonde hirde ni moƴƴere no wodani en e mayre ko allahu subhanahu wa ta'ala felli toon kadi haray so jogui moƴƴere heewunde wala kumul fadlu ko onon jeeyi ɓural ngal nde ɗo sinnare nde ɗo wakkilare saabu buyɗo mari radio ji no uddita yaddalla on partout gila saria on charte loni on newnuno radio ji privé e radio ji local e radio ji commercial e waɗa e adnalla on siɓɓe tedduɓe hara radio ji ɗin no ɗuuɗi kono sifa oɗo ino saɗi jariɗo fi ɓantugol islam ɓanti yimɓe hanaɓe ɓantede sabu majjede maɓɓe hoore maɓɓe riktindagol fi hoore maɓɓe waɗi han ayɓe maɓɓe ɓen ƴawiɓe aɗa andi buuɗo ko ƴawete ko ɗanindi ma mayndi waali wona ɗo darinde no udditi gite no udditi hunduko aray hannde ko fewndi ɗen fayda no gasa e wonaari buutori mayni ɗin taw kono e woni buutori ɗanindi ɗum noon haray findintingol ɗum fi yo ɗiɗo atu yo ɗiɗo valeur ji meɗen yo ɗiɗo mana ŋanayagol meɗen yo artu ngurgu meɗen arta allo mawɓe meɗen wowno e ko tariha sifoto haray ɗum ɗo koye dewal wonɗen koye moƴƴere molanade wonɗen inchallah taala o toon maako haray lorra wo ala e nder muɗum en jooɗi keɗon ha janngo e oɗo leer kadi haray hiɗen weltiɗe softani kadi bisimillah haray ko wattoto ɗon haray ko weltanagol ɗon weltano heɗitiɗe en ɓen heɗitiɗe en ɓen woɓɓe noddiɗo woni ɓe Israël eɗen andi haray allo cheikh cheikh yaafe mo Israël o naatiti kañ kadi joni mi accida on nande haray no woodi kadi landal ko faala ɓeyde ma hara ko fi gollon ceerno ati wano allo assalamu aleykum waaleykum salam wa rahmatullah haray ko hunde wote joni mi mari ko mi landito ɗon fi affaire ko mako ɗon kon fi Fouta kamen ɗo nam haray joni noon ko honɗum e feere yiyan ɗon en haray ko wawaten wadde
no alhaali men on ɓurta moƴƴirde ka meɗen Fouta Diallo kadi haray ko ɗum ɗo woni ko miɗan ndiyam. Barakallahu fikum. On jarama Boy ɗum ɗon eɗon geli wo horde kafade si futi aray waɗɗike kafuɓe horde nden ɓen ugginanagol keeƴe ɗe awa haray Fouta ka meɗen Fouta Diallo wonɗo yewtere nden nden on ko horde meɗen nde fusari joyi taw kono hinde ndiyam mayre on no siwde aray ɗon uddugol nden yolde ɗon ka ndiyam woni siyirde ɗon aray waɗɗakilam min Abdoullahi Ba min tun kono ne hino waɗɗilam min tun waɗɗaki on onon ɓe landiɓe ɗo tun kono hino waɗɗi on onon tun waɗɗaki oɗo radio Fouta Diallo international tun kono no waɗɗiɓe kamɓe tun yani mo be ko yo ƴettu ɗum waɗaka hoore mum ko dongal makko ko kanko mas'ulo responsable jo oɗo bone oɗo fitna yeeso Allahu subhanahu wa ta'ala e yeeso ñande daroyɗe yeeso mawɓe meɗen moƴƴinnoɓe ka meɗen ɓawe ɗon geli Qur'ana wi wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha ko ton bonnude ka hoore leydi ɓaawo moƴƴugol leydi haysi tawi en alano gande towuɗe en alano institut ji e université ji e duuɓe jane en alano talibaɓe kummaluɓe heɗaɓe adna Allah o haysi tawi en wahano noon kono ka peewal ko en firtenoɓe misal ka nunɗal ko en firtenoɓe misal ka jokkere enɗan e ka yiɗidiral ko en firtenoɓe misal ka wakkilare ha joni hiɗen piirede misal kono ko on tuma ɓurano ɗen piirede misal haray artugol e ɗum ɗo wattugol ko ko faala en bonirde ɗo ko golle meɗen en fof mi ala wawata en détaillade fof miɗo mari mawdu goo moɓɓe adlantike si makko si nden toɓɓere ɗon ko woni wonde saabu hande wayno ɓiɓɓe men ɓen e nguɗɗo zamanu meɗen haray so ɗum yewtama automatiquement haray lekki kinno hana addede kono mi yettoto on tun haray mi ɓanginana en tun ɓale ɗen mi mana ɓaarorɓe ɓen ma yondinoraɓe ɓen ma hooloraɓe ɓen fi ñawdugol o probléme haray ko dendagal pullo yiddinaɗo hande e diddinaɗo ɓe duuɓi temedere ɓawo hande kono haray no fewti dente nayyi haray dente nayyi mi mana couche yi nayyi ko enen o probléme ɗo ɓuuri waɗɗade haray couche arano on ko taalibaɓe ɓen haray sen wi taalibaɓe ɓen ko taalibaɓe ɓen ka gandal diina e ka taalibaɓe ɓen ka gandal aduna ko wiyete kon les savants et les cadres haray jannguɓe diina ɓen e jannguɓe gandal porto ɓe ndi mana jooma gande en ino famine ɓeɗo ko ɓalal hoolorangal fi ñawdugol oɗo probléme haray ɓalal ɗimmal ngal ɓe fi ñawdugol oɗo probléme ko jooma jawle en hiɗen landa financement mo hiɗon landa hiɗe landa financement wibbi mana e jonniɗiɗo juuɗe e faggande moolanade fi régulangol en ɗiɗɗiji ɗon sabu duuɓe men ɗen si artayi ko be jawdi ɓe darnay cuuɗi ka jangge ko be jawdi sen organisé tummodire ka feññinen naamuji mawɓe meɗen e aadaji meɗen dagiɗi ɗi buɓɓaki l'islam ko be jawdi si en ƴetta islam on no jangguirɗen mo ni hande ka Thiaye Dakar en Luanda en Conakry en Monrovia en Lagos en oɗode no wonɗen jangguirde islam on noon e adnal noon hande natte Fouta Diallo ɗen gande no yimɓe ɓe ɓen janggaɗen ɗum ɗo natti jawdi molanade jahidu fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum tinnoroɗen e ɓantugol diina Allah kan saabu naamuji men ɗin e tariha men on ko islam haray jooma jawɗe en no landa ɓalal timmal ngal haray ko mawɓe meɗen ɓen tigi nder Fouta Diallo ton mawɓe meɗen ɓe tigi nder ton immagol daro saabu na ko ɗoli ɗin fof tawata mawɓe lanni bal ala hoɗo ka tawata mawɗo ala ɓay haray heccuɗo o ko woni mawɗo haray ɗum noon no landi wano enen Conakry mi feññinana on toɓɓere wano ko wiyeten coordination Fouta Diallo ma coordination haali pular coordination mbi mana suudu humindirɗo kala woloɓe pular e adna law leƴƴi buylagine ɗimi andi fi muɗum cuuɗi maɓɓe gundo ɗin ka fulawaji maɓɓe nder haray ko toon ɓe yaka ɓe gundoyo ko humodiri e fi leñol maɓɓe ngol e fi aadaji maɓɓe e naamuji maɓɓe e ko fuutiɓe no artire e ko ɓe faala e ɓeydude e hoore ko ɓe fewnude hay yeddodire si yani ka masalaji diina tawi ɓe joƴƴinay groupe aji ɗin ɗiɗi wiwɓe nano ɓen e wiwɓe ñaamo ɓen ko toon ɓe laɓata ɓe naata capital Conakry enen noon coordination men gonno ka tumbere wuddu Conakry Carrefour Kenien entre hakkude Carrefour Kenien e Belgi
a tawata Conakry ko ɗon noon tigi tigi woni wuddu lagine ndun aduna Allah fof no futi hen en ala gundo kade suudu en ala ko halde rokka yaltude en ala ko makkode wona janfagol woɓɓe wona haldanede wona hondugol woɓɓe goo wona kanmangol wona sortugol koyɗe yimɓe naati damten e nder suudu gundo ɗen ko fi no haaji men moƴƴira ko fi haaji men moƴƴiti moƴƴinen haaji goɗɗo on tini haray ɗum ɗo kadi gonsengo ɗon mawɓe meɗen ɓen haray hino waɗɗi ɓe gonsengo ɗon ngal ɗo woni ɓalal sammal ngal hino waɗɗi e moƴƴa ɓalal molanagal kadi no duwa yi'ude ka yupporden ɗon ɓe suddiɓe meɗen e ɓe sonnaɓe meɗen ma sukaɓe men ɓen hawtidiren sukaɓe men ɓen e suddiɓe men ɓen ko ɓe ɓeɗo heɓa ko porto wiyata comme prise de conscience ko ɓe ɓeɗo arta ko ɓe ɓe yiwa kaɓe woni noon tawande sukaɓe men wurtike jina e jeeno wurtike e yaro beere wurtike e yarugol durogu wurtike e majjere janggata diina janggata gandal porto no ɗaɓɓude jawle ko harmi ɓiɓɓe tedduɓe ko ɓeɗo woni wonoyde mawɓe ɓen janggo ñande ɓe hande ɓe wiwde en wulliri mawɓe meɗen en wulliri yaati meɗen e zamanu meɗen ñande tawi ko ɓe sukaɓe duroguerɓe yaroɓe beere folondirteɓe foola e nder yaro beere e durogu e jiwɓe meɗen ɓortiɓe accitiɓe ñimɓalli mum no jinda worɓe no jaabodira ɗum e hoore laawi ñande tawi ko ɓe woni babiraɓe ɓen e reniraɓe ɓen hara nden ñande ko honto fewde ko ɓe sikkiti hande e wullinde en si en daraki ko janngo ɓuroyta e wullinde sabu sitta hande no batti arabe moƴƴuɓe ɓen fof ko woni immoyade ɗo so tawi ɗum ɗo heɓɓitaka heɓɓiti hoore muɗum Allah heɓɓitani en ɗum ɗo ceerno hara janngo men on ala no heɓɓitore hara ɗiɗo groupe aji nayyi ma wiyen ɗeɗo ɓale nayyi talibaɓe ɓen jannguɓe gandal porto e jannguɓe diina goo mawɓe men ɓen ka nder kodoli meɗen toon ɗiɗi jooma jawle en e meɗen marɓe jawle jane ɓen tati sonnaɓe men ɓen e sukaɓe men ɓen nayyi tawi ɓeeɗo tummidiraari juuɗe ɓe halda ko honno guertete ko honɗi hanɗe renade e muɗum ko hongal hanuɗe rewrude honɗum ndu waɗe wadde haray ko yiwɗo ɓe wiisi hoore ñoli ɓanndu taƴaka ittennidira e hoore reedu ƴuufa jooni on gelike si tawi hoore nden boni hoore nden taƴaka tennidira e ɓanndu reedu ƴuufa jooni fof ko ñoli ɗo hatti ko non woni yaarde ha ñande goo tawa ɓanndu fof woddi ko ñoli ko soɓi haray ko gonsengo ɗon mi wawata tappade amma ko duwaɗe wadde kon e ɗum ɗon wona gundo wona kadi toɓɓere feƴƴade toɓɓere goo ara are e muɗum ko ɗum waɗi haray menen meɗen landi wano menen wontiranɓe Conakry ɓe meɗen landi onon ka yaati o e menen ndeftowo yen wallidir raɗoɓe mawɓe men ɓen kaccari wona noon wiwgol ɓe ala haqqe wurugol kaccari kono koyɓe wonan en ka gumdoyoɗen eyo hara ɓe ñamanare en ko harmi kon kaccari hara ɓe hara rewɓe murtinari ɓe kaccari humpoto gundoji meɗen mana hara ɓe humtari dohol maɓɓe sowona ka dañi hara ɓe nafaki sowona ko dañi dare ko ceerno Sadou mo dalen maki mo ñaami ko woni wo o wolata ko woni wo mo ñamani wonɗo wo o darota ko yeeso wonɗo wo eyi mo ñamani wonɗo wo o darota ko yeeso wonɗo wo hara mawɓe men ñamanari lamɓe hara mawɓe men ñamanari njulaɓe yeeyoɓe ko harmi hara mawɓe men ñamanari ayɓe ɓen hara rewɓe men jokkari ayɓe ɓeɗen e wawi ɗiɗo fiɓɓe tedduɓe e tawi ka wonnoɗen noon ɗiɗo wofi aray soro mboru mum fuɗɗi soro mboru mum Allah walle aray mi daroto ɗo assalamu aleykum wa rahmatullah. RFD 24 heures sur 24. Naam Cheikh on jarama boyi kono men torto yaafo ƴetten o dernier auditeur joɗo o neeɓi ka ligne ɗo donc so ɓe mari landal e so tawi ko weltanagol on tuma ndaare no waynodirde nde wotere allo assalamu aleykum ono wonɓe kay Skype. Waaleykum salam wa rahmatullah. on ɓanketen ala toon alhamdulillah. Naam Cheikh o kelan seeɗa mi allo ceerno en ono wonɓe kay Skype on ɓanke allo musidɓe heɗitoɗe radio Fouta Djalo international radio Fouta.info heɗitoɗen RFD 24 heures sur 24. RFD 24 heures sur 24. Écoutez la radio Fouta Djalo international 24 heures sur 24 partout dans le monde sur www.radiofouta.info. kono woni haɗe ndaren siɓede allo assalamu aleykum ono wonɓe kay Skype ɗon allo aleykum salam assalamu aleykum. aleykum salam nala toon ɓe guure noye jaam alhamdulillah. Naam ka wonɗon men e noddude no makete ɗon ko Ousmane Ba maketemi ko Irlande woni Irlande. Naam haɗa e ceernoɓe ɓen no ɗon si tawi ɗon marié ko landotoɗon ɓe ɗon ma si tawi ko weltanagol ɓe tun haɗay ko ono woodi dernier auditeur on hannde si Allah haji jaaɓi joni haɗay mi hino ɓe ɗon hiɗo wawi hiwrodirde maɓɓe
mi salmini ceerno mi weltani ko moƴƴa makuji maɓɓe ɗin no weli no hitti kono mi adda question raɓɓuɗo tun ko honno hande ɗengal men ngal perdi par ce que ɓe haali fof par ce que wano Europe ɗo hande 60 e nder temedere rewɓe itteteɓe rewɓe men itteteɓe Fouta Diallo addegaɓe ɓe fof ɓe murtude ɓe accita modiɓe maɓɓe ɓe si ɓe heeɓi ɓikkon gotum ɓikkon ko neyre ni wolta hay pular wona fi kan heɓa neydi moƴƴiri joni noon ko honno waweten gerdude mawɓe sa noddi mawɓe jiwon ko ɓeynama an a alaali gonga a yiɗa ɓiɗɗo maɓɓe on golla a yiɗa ɓiɗɗo maɓɓe on jonnana ɓe mbuuɗi a yiɗa waɗirdeni wattitirindir joni noon ko honno noon ɗengal men ngal wawata wuurde walla diina men ka wawata heddorade par ce que ko gobbe maake ko hiɗa yurmi moƴƴa noon nam joni cheikh on nani mi illitengal onon ɓurɓe nande ɓe nam ɓe maaki wo haray hande ko wanono perdirɗen ɗengal meɗen ngal ɗo ni hande wono Europe kamɓe kaɓe hikkori toon hiɓe nodda en Irlande ɓe maaki Ousmane wo haray majeure partie on e nder wono temedere on ɗon on haray ko yata e 90 on foppo fayde no wawe wi'ede wonde ɓe haray joni ɓe acci wolde pular donc ɓe rewɓe kañ kadi wona ɓe jombede ɓen foppo fayda ko gaynuɓe murtude woni ɓe toon ɓen joni noon hara e hoore ɗum ɓiɓɓe jibinteɓe ɗum ɗon ɓen foppo na wowloɓe pular ko neyirgol ɓe haala kaɓe woni e muɗum kan ɗon joni wo haray ko honɗum yiwɗon e ɗum ɗon e terrain fi terrain sen ko haray feeheji honɗi marɗon e mum eya tawi haray mi nanari ngal ɗo lamdal moƴƴata ɗum sago hite mon ko ɗum taƴƴini haray siɓɓe meɗen ɗen ko Irlande ɓe woni ne haray ko landal hande ɓe holli fayda murtal ɗum kañƴini surtout sunna tentini sonnaɓe men ɓen ka tigi e fi ko ɗengal ngal perduɗen ngal awa haray tedduɓe gando goto make ɓeɗo Harouna Rachid rahimahullahu taala o maakino tohtol o maaki kala leñol kala jama kala yimɓe dimana kala communauté ayyatu ummatin ko kala mofte dimana ɗum no wiye kala leñol no wiye kala yimɓe no wiye kala jama ɓe mara ɓe maɓɓe ɓen ka ɓaawo baafe dimana ɓe tata mawɓe maɓɓe ɓen heƴƴaari ka nder cuuɗi ɓikkoye maɓɓe koye muynaari nene mum e ɗiɗi rewɓe maɓɓe ɓen haddaaki gude maɓɓe ɗen haa sappi tawi rewɓe maɓɓe ɓen hodiri worɓe maɓɓe ɓen jokkugol worɓe janamɓe haray wota worɓe ɓen ɗon ɓe daro tappo bala yeeso ayɓe maɓɓe ɓen tawi suddiɓe men ɗen en wawaari suddiɓe men ɗen en wawaari sonnaɓe men haray ko sonketen jama on faalaka en jama on no yawi en kala waalo duɗo e ɓengu ma kala murtinɗo ɓengu ma kala humɓitiɗo hormantejo ma sonnajo ma bandirawo ma ɓenirawo ma on ɗon hannde kadi aray won sifforo yeeso makko aray no yalitima idan aray ko faala ɗen wi'u e ɓolgal men ngal ɓolgal ngal o nana woɓɓe gogoy no woola haala suka nettuka ɓe inna wat ɓeeɗo kula musuɓe ɗo bambaari latɗo ma ɓeeɗo mbari heccanteɗo ko haalay ka muusi kono haqiqaji goo sa taskike ko rewɓe men waawi hande ñeñiraɓe men hade wawata wirtugol moodi mum ittinana moodi mum yetto moodi mum yawo moodi mum teddina jama huwodiraɓe e kawte ɓe ɓuuri moodi mum ɓe rewɓe meɗen ɗo wawi ɗum e sidi noke ɓitta e ɓe yewtere men Fouta hande yumma almami Boubacar Biro nene jaari eɗen jeli sonnajo mo ne moodi mum ɗottuno ñande to ɓaawo gueeƴe mawɓe no yitigol gueeƴe ɓeri ka suudu makko ɓe jaari tawa so kay ɓuru mawɓe ngari naati feƴƴi tu waaliɗani yejjiti noddino ɓen ɗum yummiraɓen kadi ari dari ka dambugal wawari naatɓe no ha mawɓe ma ka naati ɓe dari ɗon ha mawɓe yalti juulugol tubaka mawɓe landiɓe goɗɗum ma ɗo wangon mbomi ɓe maati komin jaari ko ɗum darnoma ɗo eni ɗum subaka ɓe nandi ɗo noddunolan hanki ka gueeƴe mawɓe maaki gila mi nodduma ka gueeƴe ɗo ɗari ɗo ɓe maaki mawɓe maaki ko ɗum darnuma ɗo an hota waaloɗa ɓayni yejjitino yummiraɓe maaki mi wawata naatude e hoore mum on newnaade mi naata mi wawata yiltade ka am mi waɗoyo ɓay ɗon hadditi seeɗa nodditugolla noddollan harani ala ɗon mawɓe duwa ni yum on Allah yetti ɗum hannde julɓe e keesoro wo layti almami Boubacar Biro monen jaari on faami ko ɗum waɗi ɓaawo portoɓe liɗi almami Bacar Biro
ɓe wi wo nowel bande o waɗi contrat ndi o France no selli ken ko windi e defte maɓɓe kamɓe porte ɓe besma no winduno fi lagine o wi wo porte France ɓe wiwno oɗo min yii fure makko o kono tawti Allah holla men nene o jibinɗo oɗo faami haray ɓiɗɗo kelduɗo ɓiɗɗo gaynuɗo haaji ɓiɗɗo firnuɗo ɓiɗɗo nafo ɓiɗɗo dindowo aduna o wona etede sonnaje wonɗo wo on yahata haray sonnaɓe no hakkilenugol hoore maɓɓe ɓe yondinoro dewle maɓɓe ɗe ɓe ɗofto modiɓɓe maɓɓe ɓen hara ɓe tewtaki sariyaji porto wonde wiide égalité equal right fonto equal right on ko gongal a haqqeji mo ɓe no duwa hettude haqqe mum on kono tawti gorko e debbo no fota uttere nden fotaari fondo on fotaari yurmede nden fotaari taƴireedu mum e kulol ngol fotaari hay tagu mum wona gootum si goɗɗo wiideɗo ko ɓe gootum haray goɗɗe maɓɓe ɗaynama kulleɗe nganndi aray ɗuɗo miskino on kanko sonnaje woni ɗaynaɗo o haray ko moƴƴani hen koye sonnaɓe men ɓen artu ka liiŋi sonnaɓe men ɓen arta ka neniraɓe men ɓe wonno ɗon e jaɓa ɗoftare de tamile e ɗiita mille si gorko yangi ke wano hangula ɗo ma yangi wano Europe ma Amérique ɗo arino doga police no suuɗo faale tun keɓugu tum si tawino tum wallahi lazim ko on gorko e beccal mum e ɓaawo mum kanko tun mum to taygata fulawa woneno biringol makko gotol putte tumture makko wo goto e tumture makko goɗɗe kaaba e si Allah hokkimo maaro e foññi aɗa yoni ko wuraytade han remuru asafrata ko yaltini yimɓe ɗum ɗo fof ko argol yango ki yota nene mum weele wota ben mum weele wota sonna mum haanu wota ɓikkol mum tilfo wota musidɓe mum haanu ɗum ka faabita faabade fottuɗa e mum wo tawte Allah hokkaylan cuum kan moɓande ɗe guure tawte Allah hokkaylan suudu moyen kono ɗa ben han tawte Allah hokkaylan feere ɓiɓɓe aɓɓen janga gadde towuɓe hande aduna fi ɗen ɗum joni noon goɗɗo yango ɗo wono angolaɗo mi nani 6000 ma 7000 yonata ko goɗɗo abdira teleren 10000 10,000 US goɗɗo finance ɗum ɗon ƴetta fulamutuji adda mon ɗo o dari o nodda on ɗon e mbalde on min nakkitani si mettima nakka ma ƴetta hono a ɓe siɓɓe meɗen wuuri toon hannde on yiyoya ɗon goɗɗo go acca ɗon modi mum jokka on ɗon tawa tusta nanngude tusta hay siiɓade sariya porto no waɗa ko ɓurtina sonnade waɗa ɓe aalaji worɓe e hoore laawi on si acci e omodiji makko yanganiɓe mo on ɗo yangande ɗon jokkoya on ɗo gorko janata ɗon si wattanaari haɓɓe kadi portable en kadi namamo kadi sohla hoore ɗum ɗon kadi haɗa ko wonɗini sonnaɓe ɗi ɗum waɗi fayda e ko ñoogeyagal sonnaɓe men ɓen yaako ɗon haala kan ka muusiɗa metti ñoogeyagal yoga e sonnaɓe men ɓen ande zamanu meɗen hewtine ka hewtude ɗo sonnayagal e suddiɗo yagal ko neniraɓe ɓen non kon hanki ko ɗum hewtinno en ka hewtinoɗen ɗon hanki haray ɗo ko ɓuri e moƴƴande to sonnaɓe meɗen ɓeeɗo hannde ɗo ɗiɗono leydi lagine ndi o jeeya e gonɗi ɗi nin Abdallah e wawɓe wa'an e muusetede fingol ɗo leñol muusika ɗo diina woni wullude hannde ɓe sonnaɓe meɗen tawa neɗɗo layifuujo keefeero ñaamowo kula ƴakka bare ñaama kula yara bee muuɗa tankoro tawa gila e makko haŋemama sorojo makko fewtowo ɗibla wiya Allahu akbar ƴettowo satalde nde no takkito alaa tawa on hannde no jeli ɓalewil kiro niɗɗi tungil eno tumbi fulamu tun nder ton no gasa jaata tuuti jomba no gasa jomba tuuti jaata hano tumbi nder toon no haylo joni noon si an a dari ka wi minen fulɓe ɓe yeeso on ɗon on ɗo wiyay hari fulɓe ɓen ka nanon ono ko mbiɗen hannde wallahi lazim e kala ngal rewreten ɗum ɗo arta wawen jiwde ɓeeɗo kuma ɓeeɗo e ley kuruwol wona añangol rewɓe men ɓe woɓɓe goo wona wigol ɓay haray sonnaɓe fulɓen ko labaɓe haray aduna on no faalaɓe iɗe gañani aduna on kono tawa kala hendotoɗo kala heɓowo sonnaje ko wiyete fulamusu kon o yangoto yangi ki duwatu yangede ɗi fiyo fi aade moƴƴuɗo jon dambe jehino heɓo tawa o rewa e ɗin ɗon so heddo o heɓira kadi laawol dagingol o anda kadi jaka fulamusujo welame kono hannde no hoccirede partout hoccirede ni e hoore laawi haray ɗum ɗo no hawni ko ɓiɓɓe ɓe yewti kon ko hunde aninde ko gonɗi wonaɗe wullede porki Allah fittañel kono noon en immoto darode gonɗi ndi haɓɓama si Allah renani haray ko ɗum wonte wassalam. RFDI 24 heures sur 24. RFDI 24 heures sur 24.
Naam, yewtere nde yeɗɗi joni haray ceerno Ousmane on nani yewtere nden on jarama du côté de Irlande haray min salmini musidal hikorɓe Europe ton ɓen fop ɓe Amérique ɓe Asie ɓe Australie ha Océanie on didori donc yejjitade kañ kadi musidɓe men wonirɓe Afrique ɓen fuɗɗori Luanda Angola ɗo ha ka hatti yejjitade kañ kadi weltanagol ɓe représentant ɓe meɗen hikorɓe terrain sengo aduna on fop ka radio Fouta Diallo international particulièrement haray Cheikh Abdallah ɓe andan ɗon hoore mon natuɗo ɗo représentant meɗen on Dakar donc en weltanike ɓe fop joni haray Cheikh minen haray min weltano o Mouradou moƴƴuru min toro Allah yo Allah ɓoynidu en ha ɓooye juuta donc okkora en suga moɗon ko ɗuuɗi hara koko wawata wallitade non seulement leñolngol e terrain sengo kañ kadi ka diina e cenɗe ɗen fop donc haray min anditina o haray radio Fouta Diallo international on kadi fo moɗon kañ kadi sa i faala ɗon wo hiɗen wondi koso kala ko holluɗon min ko andan ɗon hoore mo hara Fouta no wawa on gaynande min ƴettata fi muɗum haray meɗen tori kañ kadi kala ko waɗɗo toon ko andan ɗon hoore mo min wawa on gaynande haray meɗen tori yon hollitu men joni min acca on waynodiron e auditeur ɓe ɓen après minen kadi kadi min darano men waynodira e jama on ka radio Fouta Diallo international inchallah o haray o weltanama on jarnama radio Fouta no weltana haray radio Fouta no bungira radio Fouta international hino du'ana inchallahu taala haray woto yejjude kadi radio Fouta Diallo international ko radio mo mokkobaɓe meɗen ittuɓe himmuɓe e tedduɓe wonɓen kurkana ka bange juɓɓude aduna ndin ko wiyete politique systéme politique aduna on kon e wonɓe kurkanade kaɗo dina islam woni e heɗade partout e aduna allah partout e aduna allah on haray en salmini Alaji Selli Diallo ɓawoɗen anndi ɓen koɓe fidèle ko branchiɓe ɓe anndanɗa hoorema oɗo radio no fanditaji tawata ɓe deeji ɓerde maɓɓe metta ɓe ronkata heɗade oɗo radio hetteɗon Cheikh selluɗalen président de l'UFDC ni selluɗalen président de l'UFDC ni ɗo heɗade radio Fouta international voilà ari ko seedinagol ɗum voilà hari mi andirani wallahi wona noon kamɓe ɗum kadi wano monsieur Diallo Moukhtar leader jo parti o ya politique kadi Conakry en yejjitare makko baɓe meɗen fof wano hay Alaji Ba Ousmane ministre on e pouvoir fewɓi ɗon ɓe fof ko yimɓe wattaɓe haqqille oɗo radio wona ɓeetunde makko baɓe meɗen ɓe anndanɗa hoorema ko rimɓe ko makko baɓe haqiqaɓe e so yaari wano Freetown Sierra Leone aray makko baɓe meɗen o ɗon wano docteur Ibrahim Diallo en Cheikh Oumar Farouk en e honode Cheikh Din Cheikh Timbo en Bou aray ɓe makko baɓe meɗen fof Alaji Yunusa hooreɓe ɓen kay koji Badroudine ɓe fof aray no yuɓɓino wattani haqqille radio ko radio anndaɗo wona ɗo heɗede moƴƴa ha yewti makko baɓe meɗen wontirɓe Amérique Asie hiɗen salmini fou yejjidata mi wiwno sonnajo an on haray ministre intérieur an on haray yo wattan haqqil ka ordinateur ngamen Conakry ton kanko kadi o yuɓɓa heɗande ɗen e oɗo radio haray miɗo salminamo miɗo félicité on ɗo haray mo heeƴi ɗum ko sonnaji an on goy haray sonnaɓe ɓen nene nder suudu ɗum ɗon ko kamɓe yaltina defte ɗen ton e patuwaji ɗin e hadiseje ɗen ha ege ɗen yangula ara haray sono ɗo nini haray ɓe heeɗi en hajja Adama Savane madame Ba oustaz Abdallah Mombe haray to salminaɓe e miɗo nije inchallah wassalamu aleykum wa rahmatullah waaleykum salam RFDI 24 heures sur 24 musidɓe heƴƴoɗe radio Fouta Diallo international radio Fouta point info heɗitoɗen ok haray Diallo Mamadou Lamine en weltanike kañ kadi Cheikh Abdallah Mouradou moƴƴuru en weltanike musidɓe siɓɓe heɓɓe feere noddugol ɗo ɓen fopp e yejjitade kañ kadi wano ceerno Amadou wallitiɗoɓe terrain sengo kala koy ko terrain sengo o sayi hinda ton e musidɓe wonnaɓe ton ɓe fof wona Elhaji Ismaïla en yejjitade Elhaji Mamadou Saliou en ton ɓen ɗon on fopp en salminiɓe wondude haray ɓe heɗade radio Fouta Diallo international wondude Cheikh Abdallah ɗon haray kadi musidɓe siɓɓe men antitina wondema haray ko émission meɗen ɗowdi musidalla woni ko lanni ɗo haray ko wonno invité ɓe meɗen ɓen ɗo ko Cheikh Abdallah Mombeya e ɓe seeni ka wiyete ndi leydi Angola ɗo donc haray ɗen innaɓe ko tooli mabɓe sowno wo sowno haray kadi e dow ɗum noon min andi noon haray ko sukaɓe moɗon ɓen Diallo Lamine e Diallo Manda wonanno on ɗo e nder o émission ɗo haray meɗen toro yafuye kala ko yiwɗo moƴƴi ga tun haray ande kaka Allah iwri kala ko yiwɗon ko andan ɗon hoore mum haray ɓoylike ga ko ɓuuri e fanɗude haray ande ko menen te menen kañ kadi min immora fi
bonnugol haray meɗen tori yafuye kala ko anda ɗon hoore mo haray mi waɗi ga ko anda ɗon hoore mo muusi goɗɗo way to haray neɗɗo kan neɗɗo timma haray tigi tigi on mi weltanike jama on foppo na o ma o Diallo Mamadou Lamine a jarama mando haray mi weltanike ma an kadi golle maɗen ko dariɗa fi radio Fouta Diallo international e weltanike oustaz Abdallah Ba Mombeya Dala Ba ko noti en hande e o émission men ɗowdi musidal ka radio Fouta Diallo international en direct de Luanda toroɗen ɓe yafuye wayru ayi hande sa on ka fewndi ɗo woni 0h33 minutes e nder saare Luanda ɗo waktu no ka e 35 minutaji capantati tati e nder Mombeya Dala Ba to hara en weltanikeɓe en jarniɓe hiɗen toro yo jaam ekkisi wonu e maɓɓe musidɓe men heɗitinoɓen ka téléphone ji maɓɓe sengo États-Unis no ɗiɗori toon e numéro 605 47 55 187 kamɓe kadi en weltanikeɓe hiɗen jarnaɓe suɓagol maɓɓe heɗitagol radio Fouta Diallo international musidɓe hikkorɓe hella duniya kala ka haali pular wawi wonde hino wondi e RFDI hito Fouta Diallo ka www.radiofouta.info jemma e ñalorma bimbi e kikiɗe musidɓe si o ronkali men ronkata inchallah haray yo Allah wonan en ballo yo Allah huntu hajuji amen hunta hajuji mon okkaen ko huntata hajuji ɗin ka jiifaji mom no manda o yewtiri ɗo joni so tawi on yii ga palje haray himen tori yafuye andinto men kadi eɗen palje fi men wawa yiltitade hara men rewtali sengo ɗum par ce que ko pay koye bon koye allol mum woɗɗaki wonno ko joɗani on ɗo Diallo Mandaw Diallo Mamadou Lamine musidɓe haray en waala e jaam wondude e programme ji radio Fouta Diallo international haray programme ji ɗi no continue 24 heures sur 24 ka www.radiofouta.info assalamu aleykum RFDI 24 heures sur 24 RFDI 24 heures sur 24